자, залбираад эхэлцгээе. 예, 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 이렇게 저희들을 은혜 가운데 불러주셔서 감사합니다. Ариун эзэн минь энэ өдөр ч мөн та биднийг өөрийнхөө нэгүүлсэл донд дуудаж өгсөний төлөө талархъя. 우리 사랑하는 우리 몽골의 신학생들, 하나님이 항상 은혜 가운데 돌봐주시고 하나님 축복해 주시옵소서. Эзэн минь таны хайртай, таны хайрладаг хүмүүс болсон Монголын итгэгч нартай ч мөн та хамт байж өөрийнхөө 이, нэгүүлсэл донд тэдний хүргэл санаж өгөлтгой. 이 시간에도 하나님께서 함께 하셔서 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해 주시옵소서. Эзэн минь та энэ цагт мөн хамт байж таны үгийг сонсоход сонсох чигтэй байлгаж бас ойлгоход нь та ухаалаж шүрэн болтугай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 자, 오늘은 오바댜 17절입니다. 1장 17절. 네, 어버디야. 오바댜 1장 17절. 15절입니다. 17절이야. 15절. За өнөөдөр бүгдээрээ Обадиа номны 1-15 дугаар бүлгийг үзэх чинь 15 дугаар ишлэл. Обадиа 1-15. 17 15절 말씀이죠? 15절. 예. 네. 오바댜 1장 15절. 읽어주세요. 네. За 1-15-ыг унших чинь. Сонсох чихтэй нь сонсох түн. уучлаарай. 미안해요. 죄송해요. 15. 15절. 여호와께서 Учир нь эзний өдөр бүх үндэстэн рүү ойртож байна. Чиний үйлдэлсэнчлэн тэр нь чамд үйлдэгдэх болно. Чиний үйл толгойд чинь эргэж буух болно. 아멘. 예, 여호와께서 만국을 벌할 날이 가까웠다는 것입니다. 네. За эзэн бурхан бүх улс үндэстнүүдийг дахиж харах өдөр ойртсон гэсэн. 네가 행한 대로 너도 받을 것인즉 말씀하셨습니다. За энэ дээр ялангуяа чи үйлдэлсэн бол тэр үйлснийхээ дагуу авнаа гэж хэлсэн тий. 네가 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이라고 말했습니다. За бас сүүлийн хэсгийг харах юм бол чиний үйлдэлсэн зүйл чинь чиний толгой дээр эргээд бунаа гэж хэлсэн. 예, 이 본문의 말씀은 여호와께서 세상 만국을 벌하실 때에 에돔도 같이 벌하신다는 것입니다. За энэ дээр эзэн бурхан дэлхийг төгсгөлийн өдөр бүх үндэстний шүүхэд Бёдом гэсэн бас адилхан шүүгдэх болох талаар хэлж байгаа. 네. 하나님께서는 이 세상 만국을 반드시 그 죄악에 대해서 심판하십니다. Эзэн бурхан энэ дэлхийн бүх үндэстнүүдийг түүний хийсэн үйлдэлийн төлөө заавал шийтгэх болно. 에돔도 같이 그 죄악을 하나님이 심판하신다고 경고를 하고 있습니다. Едомыг ч гэсэн бурхан бас адилхан шийтгэнэ гэдэг анхааруулга өгч байгаа. 특별히 여기서 하나님께서 세상 만국을 심판할 때 에돔을 이렇게 거론하는 것은 하나님의 심판이 확실하다는 것입니다. Тэгээ ялангуяа бурхан шийтгэх үед Едомыг ингээд шийтгэхийг сануулж байгаа нь болохоор сануулж байгаа шалтгаан нь бурханы шийтгэл тодорхой бөгөөд үнэн гэдгийг ингээд хэлж өгч байгаа. 네. 에돔이 유다 백성들에게 악을 행한 대로 갚아 주시겠다는 것입니다. Тэгээ ялангуяа Едом болохоор Юдагийн ард түмнүүдэд өгсөн тэр хорон муу байсан тэр бүх зүйлийг нь яг ижлэхэн өгнө гэдгийг хэлж өгч. 네. 자, 이 고린도 후서 5장 10절에도 이 동일한 말씀이 있습니다. За 2-р Коринт 5장 10절 고린도 후서. 네. 2-р Коринт 5-10 дээр бас энэ талаар гарч байгаа. 거기는 이렇게 기록이 되어 있습니다. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어
각각 선악간에 그 몸으로 행하는 것을 따라 받으려 함이라 했습니다. За энэ дээр ингэсэлэр учир нь хүн бүр муугч, сайнагч бай, юуг үлдснэхээ төлөө биеэрээ хариугаа авахаар бид бүгд авна. Энэ нь Христийн шүүх судлын өмнө биелэгдэх болно гэж хэлсэн. Буруу гарчлаа миний зураг. Аа, намжилман 남들만 шийдвэр 이상했지만, шийдсэн. 예. Бодлоотой нэг чинь буруу хөндлөн гараад ийн зураг. 목사님 죄송하지만 그 남질만 씨 그 영상이 거꾸로 되어 있어서 죄송하다고 그래요. 이게 뭐가 좀 각도를 잘못 맞췄나? 그런 것 같아. 예. 이걸 다시 조정하시면 좋을 것 같은데. 나도 янзлж болох хоо гэнэ. 자, 그래서 이 하나님은 반드시 심판하시는데 행한 대로, 사람이 행한 대로, 그 나라가 행한 대로, 이게 행한 대로 하나님은 심판하시기 때문에 그 하나님의 심판은 아주 공의로운 심판입니다. Тэгээ хүнч бай, улсч бай, хинч байсан өөрхөө хийсний дагуу авна. Тэгээ бид нэр санах хэрэгтэй зүйл нь Бурхны шийтгэл үргэлж зөв байх болно. Зөв шударга шийх бол шүүлтэх болно. 자, 우리가 이와 같이 하나님의 참 심판 앞에서 우리가 구원을 받는 길은 바로 예수 그리스도, 그 예수 그리스도를 믿고 영접하는 것입니다. Бид нэр энэ шийтгэлийг заавал болох шийtгэлээс аврагдах зүйл нь болохоор Иесус Христэд итгэл байна. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 그랬어요. За тэгээ Иохан дээр Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгийг өгсөн тул үүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөн хамтай байх болно гэсэн. 예. 그래서 이 세상의 모든 그 죄인들은 반드시 회개하고 예수님을 믿음으로 그 심판에서 구원을 받게 되는 것입니다. Энэ дэлхийн гэмтнүүдтэй заавалчгүй эзэн рүү ирэх ёстой. Тэгжээлч тэд нэр шийтгэлээс аврагдах болно. Тэгээ заавал гэмшиж эзэн рүү ирэх ёстой. 자, 그래서 이 에돔이 이스라엘 백성들에게 악을 행한 대로 하나님이 다 갚아주시겠다는 것입니다. Едомд хэлсэн те Едом Юдагийн ард түмэнд хийсэн тэр муу зүйлсийн дагуу эзэн бурхан түүнд буцааж өгнө гэсэн. 그러니까 이 하나님의 백성들을 박해하고 또 하나님 백성들에게 악을 행하는 그런 사람들은 회개하지 않으면 하나님이 반드시 심판을 행한다는 것입니다. Тэгээ ялангуяа яг энэ мэт бурханы ард түмэнд хандаж те муу зүйлийг хийсэн те тийм хүмүүс ч гэсэндээ заавал гимшиж эзэн рүү ирэх хэрэгтэй. Үгүй бол Едомд яг ижлэх шийтгэл авах болно гэсэн. 그러니까 우리는 믿음을 지키기 위해서 하나님을 섬길 때에 불신자들에게 여러 가지 박해를 당하고 핍박을 당할 때에 하나님께 맡게 됩니다. Тэгээ бид нэр итгэлээр үйлчлэхдээ итгэлээр зогсохдоо тий төрөл бүрийн янз бүрийн одоо хавчлага юм уу эсвэл доромжлолыг ингээ авах тохиолдол байдаг. Тэгээ тэр үедээ харин бид нар бурхандаа даатгаад үлдэх хэрэгтэй. 예. 하나님의 백성들이 원수는 하나님이 다 갚아주시는 겁니다. Тэгээ бурхны ард түмний одоо дайсан нэж байгаа тэр хүмүүст бурхан өөрөө хариуг өгнө гэж хэлсэн. 우리가 친히 그 원수를 보복하려고 하지 마시고 이 공의의 하나님, 그 하나님께 우리 원수들을 맡기는 것입니다. Бид нэр өөрсдөө ч юм уу те өөрсдөө очиод тэднэр заавал хариуг нөгөөд ингэхээс илүүгээр үнэнчээр шударгаар шүүдэг бурхандаа даатах хэрэгтэй. 자, 16절 한번 읽어보세요. 오바댜 16절. За Обадиа 1-ийн 16 уншиж чинь
Ариун ууланд минь та нарын уусантай адил бүх үндэстэн үргэлжлүүлэн уух болно. Урд хизээч оршиж байгаагүй мэт тэд ууж залгиж мөн хизээч байгаагүй мэт байх болно. 예. 이 구절에서 이 마신다, 이 마신다는 말씀이 나옵니다. За энэ дээр эхний хэсэг дээр нь уух гэдэг үг гарч ирж байгаа тийм ээ. 예. 마신다, 마시리니 이렇게 또 마시고 이렇게 세 번 반복해서 나옵니다. Мгм. За тэн дээр харах юм бол уух гэдэг үг нэгээс илүү гарч байгаа тийм ээ. Нэгээс илүү гарсан уусантай адил уух болно гэж гарсан. 이 마신다, 이 마신다는 건 두 가지 뜻이 있습니다. За энэ уух гэдэг энэ үгэн дээр хоёр утга байгаа гэж. 첫째는 남의 나라를 침략하여 그 빼앗은 것으로 먹고 마시는 죄를 말하는 것입니다. Мгм. Одоо нэгдэх утга нь уух гэдэг хоёр утгатай гэсэн. Тэг нэгдэх нь болохоор бусдын улс руу довтлоод тэднээс авчирсан одоо олзолж авсан зүйлсүүдээ идэж уух гэсэн утга байна. 다시 말하면 다른 나라, 남의 나라를 침략해서 빼앗는 그 죄를 지적하는 말씀이고요. Нэг утгаараа эн чинь одоо бусдын улсыг довтлоод тэрийг тэндээс ингээ булааж аваад идэж явж ингээд чинь нэг талаараа гим гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. 두 번째는 그 죄에 대하여 하나님이 심판하신다는 그 진노, 이 진노의 잔을 뜻하는 것입니다. Мгм. За хоёр дахь нь болохоор тэднэр энэ гмийнхээ төлөө бурхан тэдгэрийг шийтгэх үед уудаг уур хилэн гэж байдаг шүү дээ. Уур хилэнгийн аярнаас уудаг шиг тэр уултыг бас хэлж. 이것이 하나님께서는 하나님이 그 죄에 대해서 반드시 하나님이 심판하시고 또 그 죄에 대해서 반드시 하나님이 그 진노의 잔을 마시게 한다는 것입니다. За тэг бурхан эндээс юу хэлсэн гэхээр бурхан хүмүүс гэм үйлддэг бол үйлдэн гэтээ бурхан тэр гмийн дагуу заавал дараад нь тэр хүмүүст уур хилэнгийн аянаас уулгадаг буюу шийтгдэг гэдэг хэлж байна. 그러므로 15절과 연결해서 16절은 해석을 해야 됩니다. Тэгэхээр энэ дээр болохоор 15 болон 16 дугаар зүйлийг хамтд нь одоо ухаж ойлгоод хамтд нь хөрвүүлэх хэрэгтэй. 네, 이 본문의 뜻은 에돔 사람들이 이방 나라들과 함께 그 유다 민족, 그 이스라엘 민족을 침략하여 이 탈취한 죄, 거기에 대해서 거듭 하나님이 심판하시겠다고 지금 말씀하고 있는 것입니다. За энэ дээр болохоор 15 дээр 15 16-ыг хамтд нь харах юм бол Юдомчууд өөр бусад улсуудтай нийлээд Юдаг тонсон талаар гарч. Юдаг тонсон, Юдаг тоноод Юдад ингээд одоо мууг үйлдсэн боловч бурхан буцаагаад тэдгэрийг нь хариулж өгнө гэсэн утгаар ингээд орчуулдаг хөрвүүлэгдэж болж байна. 네, 다시 말씀드린다면 그 이방 나라가 유다, 이스라엘 백성을 침략할 때 에돔도 같이 그 침략의 가담을 같이 침략에 가담해서 탈취했다는 것입니다. Тэгээ бас дахиад хэлэх юм бол өөр бусад үндэстнүүд Юдараа довтлоод тэгээ Юдаг ингээ эзлэх үед тэр дунд Юдом ч гэсэн бас байсан гэсэн утгатай. Буюу Юдараа довтолж байгаа одоо харь үндэстнүүдтэй Юдом ч гэсэн нэгдсэн гэсэн утгыг хэлж өгч байгаа. 그래서 하나님께서는 이방 나라, 다른 강한 나라를 통해서 그 에돔 나라를 침략을 하게 해서 그 에돔을 이렇게 하나님의 죄악으로 징벌 하신다는 것입니다. Тэгээ тийм учраас бурхан тэр дундаас тэр улсуудыг мөн тэрэн дээр нэмээд Юдомыг гэсэндээ адилхан шийтгэнэ гэдгийг хэлж өгч байна. 에돔이 남유다 이스라엘 백성을 침략한 그 죄의 값으로
다른 나라를 통해서 에돔 나라를 침략을 받게 하고 그리고 징벌을 하나님이 하신다는 것입니다. Тэгээ Юда руу ялангуяа өмнөд Юдараа довтлох үедээ тэр олон хүмүүстэй хамт Юдом довтлсон гэсэн тий. Тэрэн шиг буцаагаад Юдом руу олон үндэстнүүдийг илгээнэ гэдэг хэлж. 그러나 우리는 이 말씀을 통해서 우리가 분명히 배워야 할 교훈은 행한 대로 하나님 반드시 행한 대로 악을 행한 대로 반드시 하나님은 심판하신다는 거예요. За эндээс бид нэр олох ёстой олж авах сургамж нь юу гэхээр хүн өнөөдөр үйлдэж байгаа чигээ дахиад авах болно. Тэгээ хүн үйлснийхээ дагуу л авах болно заавал гэдэг хэлж өгч байна. 그리고 하나님의 백성들의 그런 원수는 하나님이 갚아주신다는 겁니다. Тэгээ мөн Бурхны ард түмэнд өсөрсөн тэ дайсагсан хүмүүсийн хариуг нь Бурхан өөрөө авч өгнө гэж хэлсэн. 여러분들도 혹시 여러분들이 섬기는 교회에 대해서 악을 행하거나 여러 가지 박해를 하는 원수들이 있을지라도 염려하지 마시고 하나님께 맡기십시오. Тэгээд та нар маань ч гэсэндээ дор бүрнийхээ талбар болгон дээр харах үед магадгүй чуулганы эсрэг те та нарын эсрэг үйлдэгдэж байгаа зөндөө ингээд сорилт болж байгаа тийм хүмүүс ч юм уу те тийм хүчнүүд ингээд байж магадгүй. Гэтэ тэдгээртэй бид нэр өрцөлдөөд арсалтахаас илүүгээр хариуг нь угаасаа Бурхан өөрөө авч өгнө гэж байгаа юм чинь тэрийг ингээд орхичих хэрэгтэй гэсэн. 자, 그래서 우리는 원수를 하나님께 맡기고 또 우리는 그 원수까지라도 위에서 기도해 줘야 됩니다. Тэгээ харин бид нар дараад нь авах шийтгэлийг нь Бурхандаа үлдээгээд харин тэр хүмүүсийн төлөө бид нар залбирч өгөх хэрэгтэй. 자, 예수님께서는 그 원수를 위해서 기도해 주고 또 원수를 사랑하라고 했습니다. Тэгээ эзэн Есүс хэлсэнтэй өөрөө та нар өстөө одоо тэр дайснуудынхаа төлөө залбираад бас дайснуудаа хайрлаарай гэж хэлж өгсөн. 우리는 원수가 죄악 가운데 멸망받는 거에 대해서 참 불쌍히 여기고 그들이 회개하고 돌이켜서 이렇게 사는 것을 살아갈 수 있도록 우리는 기도해 줘야 됩니다. Тэгээ тэр хүмүүсийг бид нэр мэдж байгаа тийм энэ хүмүүс нь шийтгэл нь заавал ирнэ. Тэгээ эднэр гэмт дотор байж хаад мөхөр гэдгийг мэдж байгаа юм чинь нүдэн дээр харахад тэр хүмүүс мөхлөр рүүгээ явж харагдаж байгаа бол бид нэр тэр хүмүүсийг өрөвдөх хэрэгтэй. Өрөвдөөд тэр хүмүүсийг л бас залбирч өгөх хэрэгтэй. Тэр хүн энэ одоо ямар аимшигтай замаар явж байгааг мэдэхгүй байгаа учраас ойлгоод гэмшээд буцаасаа гэж залбирх хэрэгтэй. 이건 실제적인 문제인데요. 우리 목회하시는 하나님의 일꾼들이 정말 이 교회를 대적하는 핍박하는 사람들이 있습니다. Бодтоор ч гэсэндээ чуулганд болон чуулганы хүмүүсийн эсрэг ингээд дайсагндаг хүмүүс байдаг тий. 여러 가지 방법으로 이렇게 괴롭게 하고 또 방해하고 그 대적하는 그 수단이 요즘 아주 다양해졌습니다. Тэгээ одоо юу гэдэг янз бүрийн аргаар ингээд яжлээрээ дайсагнах одоо саад болох тэг шөргөөлдөх ийм сүүлийн үед ялангуяа ийм аргууд маш олон болж байгаа гэж. 주차, 이 주차를 교회 현관문 앞에다 하는 사람도 있고요. Тэгээ бүр чуулганы төв хаалган дээр ч тэгдэг хүмүүс байдаг очоод. 또 교회 주변에다가 배설하는 사람도 있어요. 배설. 교회 주변에다가 뭘 한다고요, 목사님? 배설이 뭡니까? 이제 변을 보는 거지, 변. 아. 네, 토하고 뭐 소변도 보고 대변도 보고 아주 뭐 그런 사람도 있습니다. Тэгээ бүр одоо юу яадаг гэнэ чуулганыг албаар нь эсэргүүцэж байгаа бүр илэрхийлэхэд тулд чуулганыг үүдэн дээр очиод ч юм уу хүндэрдэг хүмүүс байдаг гинэ. Бүр хүндэрчдэг. Албаар бүр шээдэг.
보울주도 그들 이 모습에도 더러운 쓰레기, 이 쓰레기를 또 버리는 사람도 있고요. 쪽으로 허가 없이 다치도 모습에도 어, 뭐 예배 드릴 때 시끄럽게 떠들기도 하고 방해도 하는 사람도 있고요. тэгээд яг ингээд хүндэтгэл өргөж явах үед албаар чангаар одоо анхаарал хүмүүсийн анхаарлыг сарниулаад тийм одоо чуулганыг үүмүүлдэг дотроос ийм хүмүүсс байдаг. 여러분 그런 일을 당할 때 어떻게 대처합니까? Та нар магадгүй та нарт тийм зүйл тохиолдож ирсэн үү? Хэрвээ тохиолдож ирсэн бол яаж тэрийг ингээд одоо өнгөрөөж яаж даван туулж ирсэн бол 뭐 같이 싸웁니까? 뭐 서로 다툽니까? та гараад ингээд одоо юу гэдэг те хамт муудалцаад те шүргөөцөлдөх үү те үгээр ингэдэх үү яах вэ? Үгүй юу нэг удаа бүр хогоо авчираад тавиад янгуудал нөгөө яг тэр цуглааны цаг болж исэн. Тэгээд та ингээд энэ дотор ороод суугаад чи тэгвэл надаа ус өг гээд. Тэгээд за та дотор ороод суугаад ус уучгаа гээд оруулаад ус өгсөн. Тэгээд дараа нь ясна гарахтаа уучлаарай би ийм буруу юм хийсэн байна гэд уучлалгаа гарч ирсэн. 어느 날 예배 중이었는데 예. 어떤 사람이 와서 쓰레기를 갖다 놨대요. 어, 갖다 놔가지고 그리고 그때 그 나가셔서 예. 나가셔가지고 그 사람한테 예. 잠깐 그런 짓을 했기 때문에 일단은 잠깐 들어가 뭐 잠깐 들다 가라고 했을 때 그 사람이 그럼 나한테 물 달라고 했대요. 근데 그 사람한테 물을 줬는데 예. 나갈 때 그분이 그 사람이 미안하다고 내가 잘못했다고 그런 어. 식으로 해서 고백을 했다고 하네요. 아, 아주 훌륭한 방법입니다. Det er meget сайн arга байна те. 네. 그래서 우리는 그런 원수 대적자를 우리가 사랑하고 불쌍히 여기고 긍휼을 베풀어야 됩니다. Бид нэр одоо хүмүүс ирээд л бид нартэй нэг өшгөж байгаа юм шиг те хүний янз үзэж байгаа юм шиг янз бүрийн юм болдог бах. Гэтэ тэр болгон дээр нь бид нар буцаагаад тэр хүмүүсийг ингээд үйлчилж өгөх хэрэгтэй, үүрэгтэй. 그리고 그들을 위해서 기도해주고 Тэгээд хүмүүсийн л залбирж өгөх хэрэгтэй. 하나님이 그걸 보시고 있는 거예요. Тэгээд бидний бурхан үйлдэл бүрийг мань харж байгаа. 하나님이 그걸 보시고서 내가 복을 줘야 되겠구나. 그러니까 원수를 이렇게 화목하게 하시고 또 원수들을 부끄럽게 하고 하나님이 그렇게 역사하시는 겁니다. Тэгээд бурхан таныг харахтаа те за ингэж үлдэж байгаа юм чинь би одоо энэ хүнд ерөөл нэмж өгье тий ерөөж өгье гэж бодож байгаа буцаага тий одоо таныг хэцүү болгож байгаа тэр хүмүүсийг харахтаа за энэ хүн ингэж гинүү гэдэг заагаад хариуг нь өгөх гээд тооцоолоод байж байгаа. Найраар хандах хэрэгтэй юм байна гэж боддөг шүү дээ. 사랑으로 대접해줘야 되는 걸 이해했다고 하네요. 예. Би нэг удаа тэгэж тэр хүнийг хотог болж орж ирсэн хүнийг хайрлсан. Аргадаад ингээд их чинь одоо хүүхдүүдэд маш чухал зөв юм зааж байгаа. Миний хүү тайван байж байгаа эгчтэйгээ уулзаад хамгийн сайнаар ингээ хоёлоо ярилцвал учир зүгээ олно. Ахиж бити ингэж хүүхдүүд орж ирж айлгаараа гэж хэлээд хайрлсан чинь тэр хүн за өстө уучлаарай би нэрээ хүүхдүүд айлгаж явсан байж тээ та надаас юу гэж яах вэ хөгшөө юм чи надаа зүг хэллээ намайг уучлаарай гарсан дээ тэрнээс хойш хүүхдүүдэд явуулж эхэлсэн шүү дээ. 거기 그 어떤 사람이 칼 들고 들어왔었대요. 그 어린이 아이들한테 성경을 가르치고 있었었는데 그 칼 들고 들어와가지고 근데 여기 그 남주교사님이 그 상당히 나이가 높고 어르신이기 때문에 그 친구한테 이렇게 난줄라 씨는 아이들한테 잘못을 가르치는 건 아니기 때문에 걱정하지 마시고 진정하고 그리고 또 우리 얘기 좀 하자. 앞으로 이런 식으로 칼도 들고 들어오면 나는 무섭지 않고 차라리 아이들이 무서워한다. 그 얘기를 했대요. 근데 그 사람이 본인의 잘못을 인정을 하고 나갈 때 그 이후로 아이들을 보내게 했대요. 교회에다가. 오히려 더 전도할 수 있는 기회가 됐구만. 그러겠네요. 예. 그게 бүр сайн мэдээ тарах боломж болсон биз дээ. 할렐루야. 네. 그렇습니다. 우리가 실제적으로 목회 현장에서 이렇게 참 하나님의 일을 하다 보면 여러 가지 다양한 그
그 원수들의 그런 어떤 박해, 그런 어떤 핍박을 당하는데 그때마다 우리가 사랑으로 그들을 굴복시켜야 됩니다. Бид нэр ялангуяа үйлчлэл хийж явах үед янз бүрийн ингээ хүмүүстэй янз бүрийн одоо тийм ингээ сад дотор болсон хүмүүстэй ингээ тулгарх магадлалтай. Гэтэ тэр болгон дээр бид нэр одоо зөвийг нь хараад үйлчлээд тэ сайн бид тараагаад явах юм бол энэ нь одоо бидний хийх ёстой зүйл байгаа. 내가 인천에서 이제 그 인천의 그 굉장히 그 복잡한 그 지역에 교회를 제가 맡아서 참 섬기고 있었습니다. Тэгээ урд нь пастор Инчон гэдэг нэг хот идэвчтэй Инчоны нилээн одоо тийм юу гэх алдартай нэг дүүрэг гэдэг гинэ. Тэгээ тэнд нилээн хөдөлгөөнтэй тэр дүүрэг дээр нэг чуулган хариуцж очиж исэн удаатай. 그 지역 사람들은 주차 공간이 부족해서 하여튼 이 교회 그 현관 바로 옆에다가 간혹 주차하는 분들이 계십니다. Тэгээ тэр газар болохоор нөгөө одоо юутэй нилээн тийм давчуу хорооллууд учраас машин тавих газар олддоггүй гинэ. Тэгээ тийм болохоор чуулганы өмнө гэсэн хамааг очиод машинаа ингэ тавьчихдаг хүмүүс байдаг. Яг хаалганы өмнө. 어쨌든 교회 차가 주차할 수 없습니다. Тэгэхээр нөө тэр машинуудаас болоод чуулганы машин ингэ тавих газар болчдөг. 그래서 교회 차량은 좀 멀리 그 주차 공간을 찾아서 이제 거기다 주차하고 걸어서 오게 됩니다. Тэгэхээр нөгөө яг өөр нь чуулганы машин гэдэг чуулганыхаа гараа тавих гэхэлэр хүмүүс машинад тавьчихдаг болохоор машина цуглаан яадаг гэхэлэр бүр хол авч тавьчаад тэгээд өөрөөсөө алхаж ирдэг. 또 어떤 차량은 2주 3주째까지 현관 앞에다가 주차를 해놓고 차량을 빼주지 않습니다. Тэгээ бүр одоо нэг зарим хүмүүс болохоор бүр машинда тавиад хэд хоногор алгуулчихдаг. Нэг бүр 2-7 хоног, 3-7 хоногор хүртэл машина авдаггүй. Тийм тохиолдол бас байсан. 처음에는 상당히 마음이 괘씸했습니다. 마음이 섭섭하고 아주 이 사람이 참 Эхэндээ бүр ингээд бүр дотор тавьчтаа цэцтэй нэрэ одоо тий нилээн юм болж исэн гэнэ. 그래서 전화로 했습니다. 좀 빼달라고. Тэгээ утсаар залгаад машина аваарай гэд ингээд хэлчихсэн. 전화도 받지 않습니다. Тэсэлдэ бас уцаач авах болсон. 그래서 나는 하나님 앞에 기도했습니다. Тэгэхээр одоо залбирсан гэж. 그랬더니 내 양심에서 그 사람을 위해서 기도해줘라 그러는 거예요. Гэтэ залбирч явах үед яасан гэсэн чи эсрэгээр нь тэр хүний төлөө залбираа гэж ингэ хэлжсэн. Тийм одоо үг авсан гэсэн. 그래서 그 차량 소유자를 위해서 간절히 기도했습니다. 불쌍히 여겨달라고. 그리고 구원해달라고. Тэгээ тэр чуулганы одоо тэр машин гадаа тавьсан машины эзний төлөө залбирсан. Энэ хүн ингээ аврагдаасаа гэх тээ энэ хүнийг ингээ аварч өгөөч гэж залбирсан. 그 다음날 나도 모르게 차를 이렇게 다른 데로 옮겼습니다. Тэгээ маргааш нь харсан чинь тэр хүн одоо тэр залгуулагчгүй нэг мэдсэн чинь нөгөө хүн чинь машин аваад өөр газар тавьсан байсан. 또 그 사람이 얼마 후에 또 교회 현관 앞에 또 주차를 했습니다. Тэгсэн чинь тэгээ тэр хүн тэгж авсан байж хаад дараад нь хэсэг хугацааны дараа дахиад машина чуулганы өмнө авчир тавьсан. 그래서 또 기도해 줬습니다. Тэгээ дахиад тэр хүний төлөө залбирч өгсөн. 그리고 그 사람을 만났습니다. Тэгээ тэр хүнтэй уулзах болсон. 주차 공간이 없으면 교회 앞에다 주차해도 됩니다. 걱정하지 마시고 주차하십시오. 네, 그랬습니다. Тэгээд нэг за та машин тавих газар байхгүй байгаа бол яг чуулганы өмнө тавиа. Битээ санаа зовоорой гэж хэлсэн гэнэ. 근데 그 사람이 아주 미안해하면서 다시는 교회 앞에다 주차하지 않았습니다. Тэгээд тэр хүн дараад нь тэгж хэлсэн чинь нөгөө хүн чинь өөрийнхөө бурууг ойлгосон гэнэ. Тэгээд уучлалгүйгаад дахиад чуулганы өмнө тавиагүй гэж. 그래서 참 우리 예수님의 말씀을 우리가 잘 실천에 옮기면 오히려 원수들이 부끄러워하고 양심에 찔려서 이제 그들이 더 이상 이렇게 박해를 하지 않습니다. Тэгээд бид нэр яг эзний үгийн дагуу дуулууртаа дагаад үйлдэх юм бол эсрэгээрээ
Үйлдэж эхлэнгуут одоо нэг хүмүүс буцаад өөртөө ингээд нэг эхлээд биднийг хэцүү болгож байсан бол тэд нар дараад өөртөө иччихэл те. Өөртөө ичээд тэгээд тэр дунд яадаг гэхээр эртний ажил хийгдэж эхэлдэг гэж. 또 어떤 사람은 술 먹고 술이 취해가지고 와가지고 그냥 교회에 막 안에 들어와서 막 이렇게 오바이트 이렇게 막 토해내고 막 그냥 여러 가지로 잠을 자기도 하고 막 그럴 때가 있습니다. Тэгээ хүн нэг зарим хүмүүс байдаг гэхээр аль хуучид ороод ирдэг гинэ. Аль хуучид цуглаан руу орж ирдэг. Тэгээ цуглаан руу орж ирээд яадаг гэхээр зөвөр унтцдаг хүмүүс байдаг. Эсвэл цуглаан руу орж ирээд аль согтуу хүмүүс орж ирээд бөөлж тохиолдлууд бас байдаг. 그래서 그들이 깰 때까지 그들이 일어날 때까지 조용히 그들을 위해서 기도해 줍니다. Тэгэхээр тэр хүмүүс сэрээ унтчих юм бол тэднээс сэрээдэггүй гинэ. Харин чимээ бүхэн тэр хүмүүсийг унтуулад харин тэр хүмүүсээс сэр хүртэл тэр хүний төлөө залбирч өгдөг гэж. 그리고 그들이 일어나면 물을 주고 따뜻한 물을 주고 또 이게 식사를 또 제공해 주고 이렇게 또 기도를 해 줍니다. Тэгээ тэр хүмүүс сэрхлээр нь халуун ус өгөөд бүр хоол бэлдэж өгөөд тэгээ бас хамт залбираад ингэдэг. 자, 우리는 참 하나님의 일을 하는데 이런 하나님의 어떤 긍휼하심과 그 인자하심, 그 사랑이 필요합니다. Тэгээ бид нэр бурхны ажлыг хийх үед эзний сэтгэл болох тэр нэгүүлсэнгүй сэтгэл, хайрын сэтгэл, тэ инэрэнгүй сэтгэл гэдэг зүйл танд ингээ хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар бурхны ажлыг хийнэ. 여러분에게 여러 가지 경험들이 많이 있겠지만 앞으로도 더 큰 어떤 핍박과 박해가 또 어려운 일이 있을 수 있습니다. Тэгээ мэдээч хэрэг та нарт маань гэсэн дэ ялгаа авахгүй ийм одоо туршлагууд те зөндөө олон байгаа ах гэж бодож байна. Тэгтээ мэдээч цаашдаа ч гэсэндээ ийм зүйлс гарч ирэх нь тодорхой. Тэгээ бидний бодож байгаагүйгээр илүү хүн дээр гарч ирэхээ ч үгүйсэхгүй. 그럴 때마다 여러분들은 그 원수들을 위해서 기도해 주시고 더 사랑으로 이렇게 위로해 주시고 또 그들의 필요한 것을 공급해 주십시오. Тэгээ бид нар харин та тэр болгон дээр нь те тухайн хүмүүсүүдийн төлөө залбирч тэр хүмүүсийг хүлээн зөвшөөрч тэгээ одоо нэгүүлсэж магадгүй тэднэртээ уух ус хэрэгтэй бол усыг өгч хоол хэрэгтэй бол хоолыг өгч те ингэж үйлчилж өгөөрэй. 우리 한국에는 손양원 목사님이란 분이 계셨습니다. 손양원 목사님. Солонгост Сун Яван гэдэг пастор байсан гинэ. 네, 현재 제가 섬기는 여수 성광교회를 섬기고 있는데요. Йосуд байдаг тийм одоо Йосуд үйлчилж байгаа тийм пастор байсан. 그래서 가까운 곳에 손양원 목사님 기념관이 있습니다. За тэгэхээр тэр газар болохоор чинь энэ Сун Яван гэдэг пастор зориулсан юм одоо юу байдаг гинэ? Дурсгалын юм хөшөө байдаг. 손양원 목사님은 한국 전쟁 당시에 나환자 그러니까 이 나환자 아시죠? 이 성경에 나오는 그 이제 문둥병 네네네. 나환자 성도님들을 상대로 목회를 하셨던 분입니다. За энэ болохоор энэ Сун Яван гэдэг пастор болохоор яг одоо Солонгосын дайны үед тухайн үед байсан нөгөө халдвар төвчин гэж ярьдаг нөгөө уян өвчин гэж ярьдаг шиг тийм ээ. Тийм өвчтэй хүмүүс үйлчилдэг юм хүн байсан. 많은 그 나환자분들이 손양원 목사님을 통해서 전도를 받고 그분들이 예수를 믿고 교회에 등록을 하게 된 겁니다. Тэгээд энэ янг пастораар дамжуулаад яасан гэхэл Сун пастораар дамжуулаад яасан гэхээр олон хүмүүс, олон уян өвчтэй хүмүүс сайн мэдээ хүлээж аваад эзэн дээр өнгө ирчихсэн. 그 한국 6.25 전쟁 때 공산당에 의해서 손양원 목사님이 순교를 당했죠. Тэгээд нэг Солонгост харин дараад нь тэр хүн яасан гэхээр юуны одоо хувьсгалт намынхан гэж ярьдаг ш тийм ээ. 6 сарын 15-ны тэр хөдөлгөөнөөр үед айнаар 6 сарын хувьсгалт намын нөлөөнөөс болоод дараад 8 алдчихсан юм байна. 또 그분이 살아계실 때 두 아들 동인
이 동신이라는 두 아들이 있었습니다. 동인 동신 gэх тэр хүн өө талтай хоёр хүүтэй байсан гэж. 근데 그 두 아들이 믿음을 지키다가 이 공산당의 그 공산당을 추종하는 사람들에 의해서 그만 살해를 당했습니다. 두 아들이 살해를 당했어요. За тэгээд яасан гэхээр дараад нь тэр хоёр хүн ч гэсэн мөн ялгаа авахгүй. Одоо тэр нүг хувьсгалт одоо намын гишүүдээс болоод бас алагдчихсэн юм байна. 손양원 목사님은 인간적으로는 하늘이 무너지는 것처럼 큰 슬픔을 당했지만 그분은 하나님의 사랑을 가지고 극복했습니다. Ийм юм байна. Тэр хоёр хүн тэр хувьсгалт намслаад өнгөрсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр дараад нь тэр сум пастор яасан, сум явсан пастор яасан гэхээр тэдэн дээр ингээ хүүхдүүдэд халтсан боловч өөрөө одоо юу гэх эзнэр ингээ тайлбарлыг ингээ авч исэн. Аваад сэтгэлзэн юугаа зовлонгоо ингээ ялан дийлжсэн. 그래서 그분은 자기 두 아들을 죽인 그 청년이 안재석이라는 청년인데 Гэсэн чинь тэр Ан Чесок гэдэг тэр юу яасан бэ? Энэ Ан Чесок гэдэг нэг хүн байгаа байхгүй. Тэр хүн болохоор хоёр хүүг нь алсан хүн гэж. 그 안재석을 용서했습니다. Тэгээд тэр Ян Бастер болохоор эзнээс таашаалыг аваад ингээ эдгэрлэг авах үедээ энэ хоёр хүүг нь алсан Ан гэдэг хүнийг уучлсан гэдэг. 두 아들을 죽인 그 죄를 용서해주고 그리고 그 안재석을 집안 식구들을 설득해서 양아들로 삼았습니다. 양자로 삼았습니다. Тэгээд тэр Ан гэдэг хүүхдийг Ан Чесок гэдэг хүүхдийг яасан гэхээр хоёр хүүгийнхээ оронд хүүгээ олгож өргөж авсан. 그래서 이 손양원 목사님을 사랑의 원자탄이다. 사랑의 원자탄으로 원수까지 이렇게 사랑했다. 그래서 사랑의 원자탄이라고 그렇게 불립니다. Тэгээд тийм учраас энэ хүнийг юу гэж нэрлэдэг гэхээр одоо хайрын элч гэж нэрлэдэг гинэ. хайрын элч. 그래서 그 손양원 목사님의 그 사랑의 원자탄으로 말미암아 이 여수 지역에 많은 이 복음의 열매가 맺혀지게 된 겁니다. Тэгээ энэ одоо энэ хүний энэ хайрын үйлс эрдэнэст нь болоод одоо тэр Йосу гэдэг тэр одоо бүс нутгийн нэг нэр баггүй. Тэгэхээр Йосу тэр хавьд болохоор хайрын үйлчлүүд үлгэрлэж аваад ингээд их давлгаанууд ингээд үүсчихсэн хайрын давлгаа. 그래서 대한민국에서 두 번째로 기독교 인구가 많은 지역이 여수입니다. Одоо харах юм бол Солонгост ингээд нөгөө итгэгч хүмүүс нэлээд олон байгаа ч гэсэндээ бүс нутгуудаар нь харах юм бол одоо энэ Ян пастрын буюу байсан тэр Йосу болохоор хүн амынхаа итгэгч хүмүүсийн тоогоор хоёрт ордог тийм газар юм байна. 인구의 35%가 기독교인입니다. Тэр Йосу гэдэг тэр нутгийн 35 орчим хувь нь Христ итгэлтэй байдаг. 자, 우리가 정말 이 목회를 할 때에 에돔 같은 그런 악한 사람들이 핍박하고 박해하고 여러 가지 해를 끼칠 때가 있습니다. Бид нар ч гэсэндээ ялгаа авахгүй те хончлол хийж явах үед, өөрчлөлт хийж явах үед Едом шиг үргэлж ингээд одоо өргөс мэт болж байдаг юм хүмүүс бас байдаг. 여러분, 그때가 바로 전도할 수 있는 기회고 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 기회입니다. Тэгээ та магадгүй тэрийг харахтаа тэг ингээд нөгөө тэрийг харахтаа та юу гэж харах вэ? Өргөс мэт ингэж хэцүү гэж харахаас илүүгээр энэ бол тэр хүнд сайн мэдээ тарах боломж гэж харах хэрэгтэй. 자, 우리 예수님은 십자가에 못 박혔을 때 양쪽에 두 강도가 같이 십자가에 못 박혔습니다. Тэгээ бидний эзэн Есүс загламын дээр цовдогдох үед түүний хоёр талд нь хоёр ингээд дээрэмчин те цовлогдсон. 그 중에 한 강도가 예수님의 기도를 들었습니다. Тэгээ тэр хоёрын нэг нь эзэн Есүсийн залбирлыг сонссон гэж байна те. 그리고 감동을 받았습니다. Тэгээ тэр сонсоод бас ингээд ивэл авч байна.
그리고 자기 죄를 깨닫게 됩니다. Тэгээ тэр өөрийнхөө гмийг ухаарсан гэсэн тий. 그래서 회개합니다. Тэгээ гэмшээд 자, 예수님은 어떤 기도를 했습니까? тэгээ эзэн Иесус ямар залбирсан бэлээ? 예수님이 십자가 위에서 하신 말씀이 그 일곱 마디를 하시면 일곱 마디. 일곱 마디를 Эзэн Иесус 하셨는데 залбир дээр загалмай дээр залбирахдаа 7 үг хэлсэн баг. 그 첫 마디가 뭐냐면 아버지여 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서 했습니다. 그 전마디인가요? 그 첫 마디 용서해 달라는 거예요. За эхний 7 агуулгын төлөө 7 үг гэж болож 7 агуулга байгаа. Тэгэхээр пастор чи эхний үг нь юу байсан гэсэн чинь ааваа тэднийг уучлаач гэсэн ийм үг байсан. 예수님을 십자가에 못 박고 예수님을 처형시키는 그 사람들을 다 십자가 위에서 예수님은 그들의 죄를 용서해 달라고 하나님 앞에 큰절히 기도했습니다. Тэгээ эзэн Есүсийг баривчлаад, ташуурдаад, цовдлоод ингэсэн тэ бас шоолж байгаа бүх хүмүүсийг тэр дээрээс харахтаа уучлаач гэж залбирсан. 그 기도를 강도 한 사람이 십자가에 못 박힌 강도 한 사람이 그 기도를 듣고 크게 감동을 받고 자기 죄를 깨닫고 회개한 겁니다. За тэгээ тэрнийг харин харахтаа одоо тэр дээрэмчин хүн тэ хараад маш ингэ сэтгэл нь хөдлөж гэмссэн гэж. 그리고 십자가에 못 박힌 예수님이 바로 하나님의 아들인 것을 깨닫게 됩니다. Тэгээ тэр цалмай дээр цовдлогдсон тэр Иесус нь Бурхны хүү гэдгийг ойлгосон гэж. 그래서 회개하면서 예수님 나의 죄를 용서하시고 나를 주님의 나라에 나를 좀 있게 해달라고 주님과 함께 주님의 나라에 있게 해달라고 간절히 부탁한 겁니다. За тэгээ тэр хүн ойлгоод тэгээ уучлаад ойлгоод гимшээд эзэн минь миний гмийг уучлж эзний улс хийх үед намайг тэнд байлгаж өгөөч гэдэг ингэ залбирсан гэж. 그래서 예수님은 다 용서하시고 그 회개를 받아주시고 용서하시고 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. 그 강도에게 구원을 선포했습니다. За тэгээ тэр хүн Иесус харин яасан гэхээр түүний гмийг уучлсан гэсэн тийм ээ. Тэгээ зогсохгүй түүнийг хэлж өгсөн. Өнөөдөр чи надтай хамт тэнд байх болно. Тэ деважин байх болно гэж хэлсэн. 여러분이 많이 지금 임종시에 있다면 지금 내가 임종하는 시간이 있다면 무슨 기도를 하겠습니까? За та магадгүй одоо тий эцсийн ингээд одоо яг өхөлтөд нүүр сулгацсан байна гэж үү. Тэгэх юм бол ямар зүйл залбирах вэ? 자, 이 마지막 임종 시간에 내가 할 수 있는 기도가 뭘까요? Бид нэр хамгийн сүүлд тий яг эцсийн цаг үед ирэх өхлийн цаг дээр та яг ямар зүйлийг залбирах вэ? 원수를 용서해 달라고 기도하고 Тэгэд миний өстнийг уучлаарай гэх болов. 그들에게 하나님의 축복을 임하게 해달라고 그들이 구원받기를 기도하고 тэднэр та эзэн бурхан минь та тэднийг ерөөлөөр хайрлаач гэж ингэх болов. 예수님은 십자가에 못 박혀서 우리 죄를 대신해서 십자가에 못 박혀서 그 죽음의 고통 가운데서도 예수님은 자기를 욕하고 저주하는 그 강도나 군사 로마 군병들 다 그 사람들 다 용서하고 하나님 앞에 기도한 겁니다. Тэгээ эзэн Иесус болохоор яг тэгсэнтэй өөрийг нь цовдлцсон ингээ маш хэцүү байгаа үедээ тэднийг бас чоолж байгаа яаж бүх хүмүүсийг харахтаа аава тэднийг уучлаач гэж залбирч байна. 여러분도 우리가 목회하는 건 바로 예수님을 본받아서 예수님을 이렇게 드러내는 거예요. 이게 목회입니다. 예수님을 드러내는 거. Бид нэр илчлэл одоо бид нэр хончлно гэдэг бол Есүсийг харуулж өгнө гэсэн утгатай. 예수님이 드러낼 때 교회가 예수님을 자랑하고 예수님의 사랑과 그 예수님의 용서를 드러낼 때 사람들이 그걸 보고 감동을 받고 교회로 오게 됩니다. бид нэр хүмүүстэй харьцаажсандаа та Есүсийг харуулж, Есүсийг сонсгуулж, Есүсийг мэдүүлж ингэж өгөхөд хүмүүс Есүсийн улмаас одоо сэтгэл нь хөдөлж, Есүсийн улмаас ивэл авч
бас Иесусийн улмаас Иесусыг харсан учраас чуулганд ирдэг. 악을 악으로 갚지 않고 욕을 욕으로 갚지 않고 도리어 축복해 주는 겁니다. 복을 빌어주는 거죠. Тэгээ мууг зүрлээд муугаар гэхгүй те одоо зэмлэлийг буруугаар зэмлэлээр гэхгүй харин ягуулга хэлсний дагуу бүх зүйл юу авна тэр шиг ноцоодоо дахиад өгөгднө гэдгийг санах хэрэгтэй. 그것이 하나님은 원수들을 통해서 오히려 하나님의 복음이 잘 전파되게 합니다. Тэгээ бурхан эсрэгээр нь одоо чуулганы хавчигч юм уу те чуулганы саад болгогч тийм хүмүүсээр дамжуулаад эсрэгээр бүр чуулган сайн мэдээ тараах түлхцийг хийж өгдөг. 우리가 목회하는 것은 그 예수님의 그 사랑과 그 예수님의 그 용서, 그 예수님의 은혜를 베푸는 것입니다. Бид нэр дахин хэлэхэд одоо юу модерн те хончлон гэдэг бол Иесусыг та тэднэрт зааж өгөх. Та Иесусээс өөрөө суралцаад тэрийг дамжуулах ийм зүйлийг хийдэг гэсэн. 이것이 우리가 목회하는 거예요. 이렇게 목회하는 것입니다. Тэгж бид нэр ингээд одоо үйлчлэлийг хийдэг байгаа. 자, 여러분 목회 현장에서 여러 가지 많은 시험과 또 어려움과 고난이 있고 환난이 있는데 그 가운데서 예수님의 사랑, 그 예수님의 용서, 그 예수님의 축복을 여러분들이 선포하십시오. Та нар маань одоо чуулганд байх үедээ те эзний үгийг дамжуулна гэх үедээ онцлол хэрвээ хийж байгаа ахлагч гэж бодож байгаа бол та Иесусыг л дамжуулж өгөөрэй хүмүүст. 하나님은 그러한 목회자들을 원하십니다. Тэгээ эзэн бурхан тийм одоо хончдыг хайж байгаа. 그런 교회를 통해서 하나님은 구원의 축복을 허락해 주시는 거죠. Тэгээд бид нар яг л бурхан тийм шулганаар дамжуулаад бас авралын ёроолыг хүмүүст өгөхийг хүсэж байгаа. Иесийг томголдож болгоно. 잠깐 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 저희들을 사랑하셔서 불러주셔서 감사합니다. Нөгөө ариун эзэн минь та энэ цагт ч мөн бид нарыг хайрлаж бас бидний дуудаж өгсөний төлөө танаас талархъя. 하나님의 일꾼으로 저희들을 세워주셨사오니 우리가 하나님의 사랑과 하나님의 자비와 은총으로 목회를 잘 할 수 있도록 도와주시옵소서. Эзэн минь та биднийг таны хүмүүсээр таны ажилтнаар босгож өгсөн учраас бид таны ажлыг хийхэд таны нэгүсэл донд амьдрахад та биднийг нэгүслээрээ удирдах өгөөч. 우리가 섬기는 모든 교회들이 하나님의 영광을 드러내는 귀하고 복된 교회들이 되게 해 주시옵소서. Эзэн минь бидний үйлчилж байгаа бүхий л чуулган бидний үйлчилж байгаа бүхий л талбар бүр дээр эзэн таны нэгүүлсэл нь бас байж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Эзэн таны Иесусийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен. 이 시간은 오바댜 1장 17절입니다. За хэдүүл өнөөдөр одоо Обадия 17 дугаар ишлэлээс хойш үзэж байгаа. Обадия 1:17. 자, 여기 이제 마지막 17절부터 21절까지는 이스라엘의 회복을 예언하는 말씀입니다. За энэ 17-оос 21-р ишлэл болохоор Израилийн эдгэрлийн талаарх үг байгаа. 예, 하나님께서는 이 택한 백성들이 잠시 환난 가운데 하나님의 징계를 받는다 할지라도 하나님의 백성을 절대로 버리지 않습니다. Тэгээ эзэн бурхан мэдээж хэрэг сонгосон арт түмнүүдэд
түргэн зуурын хугацаанд цахилгаажуулах юм хугацаа байдаг. Гэхдээ харин тэрээр хизээч бүр мөсөн орхидгүй маа. 아멘. 하나님이 선택한 백성들이 하나님을 바로 섬기지 못하고 하나님께 범죄할지라도 절대로 하나님은 버리지 않습니다. Тэгээ Бурхны сонгосон арт түмэн те эзэнт зөвөр үйлчлэхгүй те эзний өмнө дуулууртай биш байхын тохиолдлууд байж болох ч гэсэндээ Бурхан тэднийг сахилгажуулан сануулган сахилгажуул шийдлөө гэхээс биш хэд үүрд мөгөд орхин гэж байхгүй. 그 하나님의 백성을 그 환난 가운데서 연단을 시킵니다. 연단을 시켜서 Эзэн Бурхан тэднийг одоо зовлон дунд дахин сэргээж дахин одоо ухааруулж өгдөг. 거기서 회개하고 또 자신들의 죄를 깨닫고 회개하고 Мгм. 하나님을 바로 섬길 수 있는 그런 신앙으로 회복시켜 주십니다. За тэднийг харин яг үлээрээ тэр зовлон дундаа тэднийг дахин ухааруулж дахин тэднэр өөрсдөө гимшээд буцаж ирэх энэ боломжуудыг олгож өгдөг байгаа. Тасгалжуулалт дотор. 그래서 우리가 하나님을 섬기는데 여러 가지 환난이 올 때 우리 자신들이 죄를 깨닫고 하나님 앞에 회개하고 겸손하게 하나님을 순종하게 되면 반드시 하나님은 회복시켜 주십니다. Тэгээ бид нэр ч гэсэндээ үйлчлэл дундаа тий ямар нэгэн зовлон тохиолдох үед ямар нэг асуудал үүсэх үед тэр дунд бид нэр даруухнаар өөрлөгөө тонгойж эзэн өөрийгөө ойлгож тий эзний өмнө гимшээж ингээ эргээд ирэх үед эзэн буцаад бүцлээ сэргээж өгдөг. Байна. 그래서 우리가 성경 전체 구약이나 신약을 다 이렇게 보게 되면 하나님의 백성들, 특히 하나님이 사랑하는 그 일꾼들은 반드시 하나님이 환난 가운데서 연단을 통과하게 합니다. Мгм. За тэгээ хуучин гэрэг харсан ч тэр шинэ гэрэг харсан ч тэр эзний сонгосон хүн эзний хүмүүс заавал ямар нэгэн байдлаараа одоо эзнээс цахилгаажуулалт тий энийг ингээ авсан байдаг. 여기 이제 본문 나오는 17절부터 21절까지도 하나님이 이스라엘 백성을 철저하게 연단, 환난 가운데 연단을 시켜서 그 신앙을 다시 회복시켜서 결국은 하나님이 돌아오게 하시고 회복시켜 주시는 겁니다. Мгм. За тэгээ 17-оос 21 өнөөдөр агуулгыг харахад гэсэндээ тийм байж байгаа. Бурхан өөрийн ард түмэн Израилийг тэг асуудал донд тэдгээрийг заавал босгож ирсэн. Асуудал донд гимшүүлээд иргэн ирүүлсэн юм байж байгаа. 그러니까 우리가 환난 당할 때 낙심하지 말고 우리가 하나님 앞에서 하나님을 바로 섬기지 못한 또 하나님의 뜻대로 살지 못한 걸 우리가 회개하고 우리가 하나님을 잘 순종하십시오. Тэгээ бид нэр ямар нэгэн асуудал тулгарх үед ч гэсэндээ яг гэхээр эзэн рүүгээ хандаад тэг эзний өмнө очиод дуулууртай дагах дээр тэг эзний өмнө очиод дахин өршөөлөг өршөөлийг үсгэх дээр анхаарлаа илүү хандуулах их юм чухал байна. 17절 읽어보세요. За 17 уншия. Гэвч Сион уулан дээр аврал оршиж энэ уул нь ариун байх болно. Яаковын гэр нь өөрсдийн эд хөрөнгийг эзэмшихэд. 아멘. 자, 이스라엘 백성들이 환난을 당했을 때 시온산에서 피하라는 것입니다. Мгм. За Израильчууд тий асуудал үүсэх үед зовлонтой очих үед Сионоос ингээд нэг холдсон байгаа. 이 시온산에서 피할 자가 있다는 것입니다. Тэгээ энэ өөрөөр хэлэх юм бол Сионоос ингээд холддог нэг бас бодох нэг байна гэж хэлсэн. 예, 여기서 시온산이라는 것은 그 이방 나라의 침략을 당한 그 유대 나라에 하나님의 구원이 임한다는 뜻입니다. За энэ дээр болохоор Сион гэдэг нь юу гэж хэлэхээр Бурхны одоо аврал орших газар гэсэн үг байна. 우리의 시온산, 우리의 피난처는 하나님이십니다. Бидний Сион бол тий бидний амрах газар бол Бурхан байна. 우리가 환난 중에 하나님을 나의 피난처로 삼으라는 것입니다. Бид нэр өөрсдийнхөө ямар нэгэн асуудал донд юм уу ямар зовлон дундаа болохоор өөрийнхөө Сион улсыг уул гэдгийг Бурханаа болгох хэрэгтэй. Бурханаа Сион болгох хэрэгтэй. 예.
하나님의 백성들은 하나님의 선택한 백성들은 환란이 올 때에 하나님을 나의 피난처로 삼고 하나님을 구하고 하나님을 믿고 의지하게 됩니다. Бурхны хүмүүс ямарваа нэгэн асуудалтай тулгарх үедээ хамгийн түрүүнд өөрсдийнхөө Бурхныг хорогдох гэж болгодог. Амен. 나의 피난처, 우리 교회의 피난처. Миний хорогдох газар, миний чуулганы хорогдох газар 하나님이십니다. бүгдээр Бурхан баг. 이와 같이 환란 가운데 하나님께 하나님을 피난처로 삼고 하나님을 찾고 구하는 자에게 하나님은 이 구원이 임한다는 것입니다. Тэгээ Бурхан өөрийнхөө өөрийг нь хорогдох газараа болгодог нэгэн дээр Бурхан өөрөө амар тайвныг өгнө гэж хэлсэн. 여기 또 피할 자가 이렇게 있으리니 했습니다. 피할 자가 누굽니까? За энд болохоор тэрнээс гэхдээ холдогдох хүмүүс бас байна гэсэн тийм ээ. Тэр нь хэн бэ? 여기서 피할 자라는 것은 히브리 원문에는 바로 구원을 의미합니다. Тэгээ 구원요? 이 구원. 예. За энэ дээр болохоор аврал гэсэн утга гарч иж байгаа. Еврейд хэлэн дээр болохоор 그러니까 환란 가운데 하나님께 피하는 자들은 다 구원을 받는다 그 말이에요. Тэгэхээр тэр дундаа яах вэ гэхээр тэр утгаараа бид нар аливаа юун дотор зовлон дотроо бурхан руу очих хүмүүс нь авралыг авна гэсэн утгыг хэлж өгч байна. 그래서 그 산이 그 시온산이 거룩할 것이요 했습니다. 그 산이 거룩할 것이라고 지금 본문에 나와 있죠. 우리 오강재 책 말이 안 들리네요. 죄송해요. 네, 들립니다. 네네. За 네. тэр 17-гийн дунд хэсгийг харах юм бол тэр нь уул нь ариун байх болно гэж хэлсэн. 예. 자, 그 산이 거룩할 것이라는 것은 하나님이 함께 하시는 거룩한 그 교회를 비유하는 것입니다. За энэ дээр болохоор тэр уул гэж байна юу гэхээр бурхан хамт байгаа ариун чуулган чуулганыг хэлж байгаа гэсэн үг байна. 예. 자, 이 그 산이라는 것은 신약시대 교회를 말하는 것이에요. 하나님이 함께하는 교회. 예. Одоо энэ дээр болохоор уул гэж байгаа боловч шинэ гэрэн дээр харах юм бол бурхан хамт байдаг чуулган гэсэн утгатай. 자, 하나님이 함께하는 이 교회가 환란 가운데서 구원을 받는다는 것입니다. Бурхан хамт байдаг чуулган бол бурхан хамт байдаг, бурхан оршдог чуулган бол зовлон дундаа ч гэсэндээ авралыг авдаг гэсэн утга байна. 예. 오히려 환란 가운데서 하나님이 함께하는 교회는 더 번성할 것이라고 했습니다. Эсвэргээр нь бүр асуудалтай байж болох ч гэсэндээ бурхан хамт байгаа чуулган бол илүү өсөн дэвжих болно гэж хэлсэн. 이 거짓된 교회들은 환란이 오면 다 쓰러지고 무너지고 흩어집니다. Хуурамч чуулганууд яадаг гэхээр зовлон ирэх үед бүгд ингээд тарж бутраад нураад ингээд. 그러나 하나님이 함께하는 이 거룩한 교회는 오히려 환란 가운데 더욱 번성하고 더 축복을 받는다 그 말이에요. Харин бурхан хамт байдаг чуулган болохоор илүү томордог, илүү өсөн дэвждэг гэсэн. 그래서 야곱 족속은 택한 백성을 말하는 것입니다. Тэгэхээр энэ дээр болохоор Яаковын овог гэж болохоор Яаковын овог гэдэг нь болохоор Яаковын гэр гэж хэлж байгаа болохоор аврал авсан хүмүүс хэлж байгаа гэсэн үг байна. 그래서 하나님은 이 택한 백성들은 오히려 환란 가운데 하나님의 은혜와 축복을 기업으로 누린다는 것입니다. За тэгэхээр харин асуудал донд болон зовлон бэрхшээл донд Яаковын гэрийнхэн эзэндээс ингээд зуурна гэсэн тий. 데살로니가 전서 1장 6절과 8절을 한번 봅시다. 네. 신약 성경 데살로니가 전서 1장 6절로 8절. За 1-р Тесалоник 1-6-аас 8-ыг харъя. 한번 읽어보세요. 네. За 1-р Тесалоник 1-6-аас 8.
Энэ дэр та нар үлэмж зовлон дор ариун сүнсний баяр хөөртэйгөөр үгийг хүлээж аван биднийг болон эзнийг дуурайгчд болсон. Ингэж та нар Македон болон Ахай дахь бүх итгэгчдэд үлгэр дуурайл болов. Учир нь эзний үг та нараас зөвхөн Македон болон Ахайд ч сонсогдсон төдийгүй Бурхан дах итгэл чинь хаа сайгүй төгсөн билээ. Тиймд ямар нэгэн юм ярих хэрэг бидэнд алхаа. Амен. 아멘. 자, 이 데살로니가 교회가 언제 이렇게 참 성령의 기쁨으로 하나님을 영화롭게 했습니까? Есүсийн чуулганыхан хизээ тэ эзэн бурхныг болон ариун сүнсийг баяр хөөртэйгээр ингээд баяр хөөртэй болгосон бэ? 많은 환란 가운데서 Тэд нар маш 성령의 기쁨으로 хавчлаг байсан. 우리와 주를 본받는 자가 되었다는 것입니다. За тэдний явахлаар маш хавчлаг дундаа өөрсдийн одоо эзнийг тэг хүлээж авсан. Эзнээс ингэ зуурсан гэсэн утгатай. 이것이 하나님이 함께 하시는 데살로니가 교회가 환란 가운데서 여러 가지 많은 환란 가운데서 오히려 성령의 기쁨으로 말씀을 받아서 사도 바울과 또 주님을 본받는 이 거룩한 교회가 되었다는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол тэд нэр ямар нэг маш хавчлаг дунд байсан гэсэн. Тэгтээ маш хавчлаг дунд байсан ч гэсэндээ ариун эзнээс болон эзний хүмүүсээс үлгэр дуурайл аваад тэднэртэй адилханаар эзнийг ингээ баяр хөөртэйгээр хүлээж авч ирсэн хүмүүс байсан гэсэн. 그리고 7절에 만 잠깐 여기 문 좀 읽어가지고 7절에도 이 마케도니아와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 됐다고 했습니다. Тэгээ тэд нар болохоор Македон болон Ахад байсан бүх хүмүүсийн үлгэр дуурайл болсон гэстэй. 또 8절에 보면 주의 말씀이 너희에게로부터 마케도니아와 아가야에게 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌다고 했습니다. 8절. За тэгээ 8 дээр харах юм бол тэгсэн те тэд та нарыг одоо итгэлэн Македон болон Ахайд төдийгүй эзнийг одоо бүх хүмүүст сонсогдсон гэж хэлж байгаа. Бүх хүмүүст ингэ түгсэн гэсэн. 여러분, 하나님이 함께하는 교회는 언제 빛을 발합니까? Бурханы хамт байдаг чуулган те хизээ ингэ гэрлийг ингэ түгэх вэ? Түгээ. 환난 당할 때. Ялангуяа хавчлаг авах үед, зовлон эдэлж явах үедээ. 여러분, 환난 당할 때 하나님이 함께하는 교회는 오히려 성령의 기쁨이 있고 하나님의 위로가 있고 또 그 믿음이 자라나고 또 그래서 많은 교회에게 빛이 되고 본이 된다는 것입니다. Тэгээ ялангуяа бурхан хамт байдаг чуулган болохоор зовлон дунд, хавчлаг дундаа ариун сүнсэнд баяр хөөр богч бурханаас тайтгарл авч олон хүмүүс үлгэр дуурайл болж чаддаг. 우리가 환난을 두려워하지 마십시오. Тэгэхээр тийм учраас бид нэр зовлон гэдэг зүйлийг ингээд эртээ сөргөөр хүлээж авах хэрэггүй. 오히려 환난 가운데 하나님의 교회들은 더욱 이렇게 하나님의 위로와 성령의 기쁨으로 더 이렇게 성장한다는 것입니다. Эсвэргээр нь харин зовлон дундаа илүү өсдөг гэдэг юм хэрэгтэй. 자, 이 하나님이 이렇게 사랑하는 교회나 하나님이 사랑하는 자녀들을 환난 가운데서 하나님이 특별히 그 은혜를 베풀어 주시고 하나님이 축복해 주신다는 겁니다. Бурхан ялангуяа өөртөө хамт байдаг чуулган дээр илүү эзэнтэй өөрт нь одоо илүү хамт байж өгдөг гэсэнтэй илүү хамт байж илүү хамгаалж өгдөг гэсэн. 그러니까 우리는 오히려 환난을 기뻐하고 그 환난이 올 때 오히려 적극적으로 믿음에 굳게 서서 하나님의 영광을 드러내는 그러한 기회로 삼아야 될 것입니다. Тэгээ тийм учраас бид нэр зовлон дундаа илүү итгэл гэдэг зүйлээр бат зогсох хэрэгтэй. Тэгээ харин илүү итгэл дээр бат зогсоод эзнээс өгөгдөж байгаа тэр одоо батжуулалтуудыг сайн авч өгөх хэрэгтэй.
자, 18절, 오바디아 1장 18절. За 18 дугаар ишлэгийг харъя. Яаковын гэр гал Йосефийн гэр дүл болж Исавийн гэр харин сүрэл мэт болох тул тэд Исавийн гэрээс нэг ч хүн амьд үлдэхгүй болтол нь тэднийг галд хайж шатаана. Учир нь эзэн альджээ. 아멘. 28절의 본문의 뜻은 하나님의 심판이 일어날 때, 자, 하나님이 세상을 심판할 때, 심판이 일어날 때 야곱과 요셉 족속과 같은 택한 백성들에게는 구원과 회복이 주어진다는 것입니다. За тэгээ одоо 18 дугаар ишлэгийг харах юм бол эзний шүүлт ирэх үед гэсэн тий шүүлт ирэх үед Яаков болон Йосеф мэт энэ гэр бүлүүдээр илүү одоо эзнээс зөвтгөл ирнэ гэдэг хэлж өгсөн. 그리고 에서 족속, 자, 이 범죄한 에서 족속에 대해서는 하나님이 심판이 불이된다는 거예요. Харин Исавийн гэр бүл дээр гэсэн тийм ээ гэмтэй байсан гэм үлдсэн Исавийн гэр бүл дээр болохоор эзэн гал болж ирнэ гэж хэлсэн. 자, 오히려 하나님의 택한 백성들, 야곱이나 요셉과 같은 그 하나님의 택한 백성들은 환난 가운데서 오히려 구원과 회복이 하나님의 축복으로 주어진다는 거죠. Тэгэхээр мэдээч хэрэг Израиль болон Яаковын Исавийн гэрүүд болохоор чинь зовлон дунд те ихтэй тэд нэр эзнээс зуураад ингэж байгаа учраас илүүгээр тэднэр дээр тайлгарл болон одоо нэгүсэл болж ирнэ гэсэн. 자, 또 하나님이 함께 하셔서 불이 된다는 거예요. 불이 되고 불꽃이 된다는 것입니다. За бас бурхан яах вэ гэхээр хамт байж тэднэр дээр илүү гал болж өгнө гэж хэлсэн. 그러나 범죄한 에서 족속은 불에 타버리는 지푸라기, 불에 타버리는 지푸라기가 된다는 것입니다. Харин Исавыг болохоор чи сүрэлтэд зөвлөсөн тийм ээ. сүрэлтэд зөвлөөд сүрлийг яах вэ гэхээр шатаах дээр орж ирнэ гэж хэлж өгсөн. 여러분, 교회는 하나님의 불이 되어야 됩니다. 하나님의 불꽃입니다. Тэгээ бид нар бол чуулган бол эзний гал болох хэрэгтэй. 불은 하나님의 임재를 상징하는 것입니다. 하나님의 임재. Гал гэдэг зүйл болохоор чинь эзэн бурхны оршихуйг ингээд одоо бэлэгддэг зүйл байгаа тийм. 언제 하나님의 임재가 강하게 역사합니까? Хизээ бурхны одоо оршихуй үчтэйгээр ингээд илэрхийлэгддэг үлээ. 환난 당할 때, Зовлонгийн үед гэсэн. 오히려 환난 중에 있을 때 하나님의 임재가 강하게 역사하는 이 불같은 그런 교회. Ялангуяа зовлонгийн үед эзний оршихуй те илүү ингээд хүчтэйгээр илэрхийлэгдэнэ гэж хэлсэн. 또 불은 환난을 상징합니다. 환난. Бас нөгөө талаараа галч нь болохоор бас зовлон ингээ бас илэрхийлдэг. 예, 이 불같은 환난 가운데 연단을 잘 받아가지고 오히려 하나님께 영광을 돌린다는 거예요. Харин энэ гал мэтийн одоо сахилгажуулалт донд бас ч гэсэндээ мөн ялгаа байхгүй эзнээс өгч сахилгажуулалтыг сайн авах нь гэж чухал байгаа. 여러분, 이런 교회가 돼야 됩니다. Тэгээ бид нэр ийм чуулган болох хэрэгтэй. 베드로전서 1장. За 베드로전서 1장 자, 1-р Петр 1-ийн 1장 6절 자, 7절. за 1-р Петр 1-ийн 6-аас 7-ыг харъя хэлээ. 읽어보세요. Лээ. За хэдийгээр та нар идүүгээ түр зуур шаардлагатай бол элдвийн сорилтонд зовсон ч үүндээ үлэмж баярладаг. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Иесус Христийн илчлэлээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм аа. 아멘. 자, 이와 같이 이 불로 연단한다. 이 불이란 것은 환난 가운데서 연단하는 불인데 이 불로 галаар шалгагдана гэсэн тийм ээ. Энэ гал гэдэг нь 이 불로 우리 믿음을 잘 연단해서 금은 믿음을 상징하는 겁니다. За энэ дээр хэлж байгаа алт гэдэг чинь итгэлтэй бас зүйлсүүлдэг шүү дээ тийм ээ. 그래서 하나님이 함께하는 교회는 환난 가운데 불같은 연단을 통해서 더 믿음이 드러나는 것입니다.
Тэгээ эзний 진실한 хамт 믿음, 진실한 믿음이 드러나는 거예요. эзний хамт гэдэг чуулган бол гал мэт шалгагдах үед ч гэсэндээ тэгээ тэр одоо жинхэнэ цэвэр алт мэт цэвэршүүлэгддгийн адилаар итгэлэн ч гэсэндээ цэвэршүүлэгддэг гэдгийг хэлж байна. 그래서 이 세상 금보, 세상의 보배는 금보다 더 귀한 교회가 되는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр энэ дэлхий дээр алтнаас л үнэтэй тий ийм зүйлтэй байх болно гэсний өмнө. 그래서 예수 그리스도께서 나타나실 때, 재림하실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 하나님이 얻게 해주신다는 겁니다. За тэгэхээр бид нэр эзэн Иесус дахин энэ дэлхий дээр ирэх үед бид нарыг яхах гэхээр одоо бид нарыг салгасан учраас тий хүлээж авахдаа талархаж тий биднийг магтах болно гэж хэлсэн. 그러나 범죄한 에서 같은 나라들은 하나님이 그 심판하는 불이 된다는 거예요. 심판하는 불이 된다. 타버리는 거예요. Харин одоо шийтгэл зохистой Есав шиг тий шийтгэлүүл зохистой ийм хүмүүстээр тэр гал нь шийтгэлэн гал болж ирнэ гэсэн. 금은 말이죠. 불 속에 들어가면 더 오히려 빛을 발합니다. Тэ алт гэдэг зүйлийг харах юм бол гал дотор шатаагдах тусмаа илүү гялалцдаг гэсэн. 그러니까 하나님의 참된 백성들은 이 환란의 불 속에서 오히려 빛을 발한다는 것입니다. Тэгэхээр нөгөө тэр утгаараа Бурхны жинхэнэ ард түмэн болохоор илүү гал мэт тэр шалгалтын дундуур улам илүү гялалцах болно гэсэн үг. 거짓된 교회나 이 거짓된 이런 믿음은 오히려 환란이 올 때 불처럼 다 타버린다는 거예요. За тэр хуурамч итгэл болон хуурамчуулхан гэдэг зүйл харин жинхнээсээ тэр шалгагдаж байгаа гал мэт зүйл ирэх үед бүгдээр хийсэд ингээд шатаад алгуулдаг гэсэн. 여러분의 믿음은 어떻습니까? 환란 중에 더 빛을 발하는 믿음입니까? Таны итгэл ямар байгаа бол зовлон донд улам гялалцж гин үү эсвэл 아니면 그 환란 가운데 무너지고 소멸되는 эсвэл 그런 эсвэл унаж те одоо гомдлож ингэж гин үү? 어떻습니까, 여러분? 나는 환란이 와도 오히려 우리 교회는 오히려 우리의 믿음은 환란 중에 더욱 빛을 발한다. 금처럼 빛을 발하고 하나님께 영광을 돌리는 그런 교회, 그런 믿음이라는 것을 우리가 확신을 가지고 일을 해야 됩니다. Тэгэхээр та өөрөө танай чуулган таны итгэл те энэ болгон чинь ямар нэгэн сорилт дунд улам гялалцж гин үү эсвэл улам те тэр дундаасаа арай ядан тисэж гин үү гэдэг бодож үзэх хэрэгтэй. 네. 자, 그래서 고린도전서 3장을 한번 봅시다. 1-р Коринт 3-р бүлгийг хараад үлээ. 예. 고린도전서 3장. 자. 여기 보면은 고린도후서 3장. 고린도 전서 아닌가요, 목사님? 예, 고린도전서 3장. 여기 보면은 타는 재료가 있고 불타지 않는 재료가 있고 불타는 재료가 있습니다. 네. 3장 10절 아니에요. 10절이 아니라 12절. 3장 12절 13절. За 1-р Коринт 3-ын 12 13-ыг хараад бол энэ дэр болохоор галт тэсвэртэй зүйл тэсвэргүй зүйлийн талаар гарч байгаа. 자, 3장 12절 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로 이 토 위에 세우면 했습니다. За 12-ыг хэдлээ харъя. 12-дөр хэрхэн нэгэн нь энэ суурин дээр алт мөнгө, эрдэнийн чулуу, мод, өвс болон сүрлээр бариул гэсэн. 자, 이거 세운다는 것은 우리가 교회를 세워나가는 그 재료가 뭐냐 그 말이에요. Энэ болохоор чуулганыг чи юугаар барих вэ гэсэн утгаар хэлж өгч асууж байгаа. 우리가 교회를 세워나가는 그 재료가 하는 것으로 세워나가느냐, 불타지 않는 것으로 세워나가느냐. Бид нэр чуулганыг те барихтаа галд шатах зүйлээр барьж гэнэ үү, шатахгүй зүйлээр барьж гэнэ үү гэдэгт ижилхэн юм те. 여러분 교회를 세워나가는 그 재료가 뭡니까? Таны чуулганаа барьж байгаа тэр материал чинь юу вэ? Ямар материалаар барьж байгаа вэ? 12절 보면 타는 재료,
타는 재료는 나무, 풀, 지푸라기는 다 타는 재료들입니다. 12 дээр гарч байгаа шатах материал тий мод, өвс, сүрэл гэдэг нь хэлсэн. 그러나 환란 가운데서도 불 가운데서 타지 않는 재료는 금, 은, 보석입니다. Харин энэ дунд бас одоо шатахгүй материалууд нь юу болохоор гэхээр алт, мөнгө бас эрдэнэ чулуугчлж. 우리가 하나님의 교회를 갖다가 자, 어떤 방법으로 세워나가느냐. 금, 은, 보석처럼 이것은 믿음입니다. 진실한 믿음, 깨끗한 자, 믿음. Бид нэр итгэл бурхны чуулганы тий цэвэр итгэлээр үнэн итгэлээр бас одоо барьж гэвэл энэ нь бол алт мөнгө эрдэнэ чулуутай адилхан байдаг гэсэн үг. 나무나 풀이나 지푸라기는 세상적인 믿음, 세속적인 믿음입니다. Харин тэнд энд гарч байгаа мод бас өвс сүрэл гэж хэлж байгаа эдгээр зүйлсүүд нь болохоор чинь энэ дэлхийн бодол, энэ дэлхийн итгэл тий ийм зүйлсүүдээр барьж байгаа гэсэн үг байна. 네. 그래서 환란이 오면 이 참된 믿음과 거짓된 믿음이 확실하게 분별이 되는 것입니다. Тийм учраас ямар нэгэн асуудал ирэх үед, сэгсэргэн ирэх үед зөв ба буруу, үнэн ба худал гэдэг зүйлсүүд нь ялгарч эхэлдэг. 그리고 우리 하나님의 일꾼들이 이 교회를 세워나갈 때 금이나 은이나 보석과 같은 이런 진실한 믿음, 정말 이런 깨끗한 믿음, 환란 중에서 오히려 빛을 발하는 진실한 믿음을 가지고 교인들을 가르쳐야 됩니다. Тийм учраас бид нэр ялангуяа чуулгануудад заахта чуулганыхаа хүмүүс хэлэхдээ ч гэсэндээ тийм бид нар нэгэн л барих гэж байгаа бол алт, мөнгө, эрдэнэ чулуу гэх мэт тийм эцсийн дүндээ шалгуур бэлэн байх үс ийм зүйлээр бариараа гэдэг зааж өгөх хэрэгтэй. 13절에 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것이다 했습니다. За 1-р Коринт 3:13 дээр ингэсэн ажил болгоно нь илэрхий болно. Учир нь мөнөх өдөр үүнийг харуулнаа. Юу гэвэл энэ нь галаар илчлэгдэх ба гал нь хүн бүрийн ажлын чанарыг шалгах болно гэж хэлсэн. 근데 여러분 믿음은 환란 가운데서 불같은 환란 가운데서 오히려 더욱 그 공적이 하나님께 더 빛을 발하는 그런 영광스러운 믿음으로 드러나는 것입니다. За энэ дээр харах юм бол итгэл гэдэг зүйл дээр те бид нэр ялангуяа итгэл гэдэг зүйлийг илүүгээр зовлонгийн дунд та харуулах үед тэр нь илүү тодорч те илүү ялгаарч ингэж харагдана гэж хэлсэн. 자, 그래서 14절. За 14-ийг 고린도전서 3장 14절. 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 타지 않고 그대로 있으면 칭찬을 상을 받는다고 했습니다. За тэгээс 14-ийг харах юм бол яагаад тэгэхээр хэрв хэн нэгний үүн дээр барьсан ажил нь үлдвэл тэрээр шагналаа хүлээж авна. 그러나 15절에 누구든지 그 공적에 불타면 해를 받으리니 했습니다. Харин 15 дээр харах юм бол хэрв хэн нэгний ажил шатвал тэрээр хохирол амснаа гэж хэлсэн. 그래서 우리의 구원은 오히려 환란 가운데서 더 빛을 발하는 것입니다. Одоо тэгэхээр бид нэр харах юм бол зовлон донд, сорилт донд илүү гэрэлтдэг гэдэг мэт хэрэгтэй. 거짓된 구원은 오히려 환란 가운데 다 타버리고 없어지는 거예요. Тэгэхээр харин хуурамч зүйлсүүд нь аяанда тэр шалгуур донд устж өнгөлдөг, шатаж өгүүлдэг гэсэн. 그러니까 이 교회가 말이죠. 하나님이 그 각 교회를 어떻게 시험합니까? 환란 가운데서 그 교회를 하나님이 드러나게 하시는 거예요. Тэр бурхан юу гэсэн блэ? Чуулган донд те чуулганы хэрхэн шаналж шалгах вэ гэсэн чинь асуудал донд зовлон бэрхшээл донд шалгаж болно гэж хэлсэн. 그러니까 우리는 교회를 환란 가운데서도 더욱 빛을 발하는 이 참된 구원, 진실한 믿음 가지고 하나님의 말씀을 가지고 교회를 잘 세워 나가야 됩니다. Тийм болохоор бид нэр альва зүйл дээр зовлон донд байх тусмаа
үнэн одоо итгэл дотроо тэр чулуунаа ингээ босгон байгуулах нь чухал юм. 여러분들이 고린도전서 3장 12절부터 16절까지 이 말씀을 잘 깨달으시기 바랍니다. 10 Коринтчонсо 3장 12절부터 16절까지. За тэгэхээр та нар маань 1-р Коринт 3-ын 12-оос 16 дугаар ишлэлийг үргэлж ингэ санаарай. 우리는 불에 타지 않은 환난 가운데서도 불에 타지 않는 금이나 은이나 보석 같은 진실한 믿음을 가지고 우리가 교회를 잘 세워 나가십시오. Бид нар ялангуяа одоо юун дотор тийм ээ зовлон дунд асуудал донд орох үед те гал мэт зүйлээр шалгагдах үедээ тухайн шалгалтанд унаад тусав алга болчдөг биш харин шалгалт ирэх тусам улам гялалцдаг. Тэгээ ийм итгэлийг өөрсдөө ч аваад чуулганыхандаа ч бас заах нь чухал юм. 그다음에 오바댜 19절을 읽어주세요. За хэлээ Обадиа 19 дэх эшлэг уншиж чинь. Дараа нь Исавын уулыг Негевчүүд, Филистийн талыг Шефелачууд эзэмших болно. Мөн тэд Ефраимын нутаг, Самарын нутгийг эзэмших бөгөөд Гилеадыг Биньямин эзэмших болно. 아멘. 자, 19절 보기 전에 말라기 구약성경 마지막 책이죠. 말라기 4장 1절 За хэлээ энийг унших өмнө 3절까지. Малах 4-ийн 1-ийг уншиж үзье. 한번 우리가 그 1절이죠? 성경을 보고 말라기 4장 1절부터 3절까지. За Малах 4-ийн 1-ээс 3-ыг хэдлээ харъя. 네. За 말라기 харагтун 100 мэт шатаж буй өдөр ирж байна. Омог бардам бүх хүмүүс бас гин буруу үйлдэгч бүр тохуурхагданаа. Ирж буй өдөр тэднийг түмэрдэх болно. Тиймээс тэдэнд үндэсч мөчөрч үлдэхгүй гэж төг төмдийн эзэн айлдаж байна. Гэвч миний нэрээс эмээгч та нарын төлөө зөв шударгын нар мандах бөгөөд түүний гэрэл эдгээх туяагаар гүйгүүлнэ. Та нар урагш явж хашаанаасаа гарсан тугалнууд мэт харайлгах болно. Та нар буруутуудыг гიშгэлнэ. Учир нь миний товлсон өдөр тэд та нарын хөлийн улан дор үндэс болох болно гэж төг төмдийн эзэн айлдаж байна. 아멘. 말라기 4장 1절부터 3절 말씀도 잘 이렇게 깨닫기를 바랍니다. За тэгээд сая уншсан Малах 4-ийн 1-ээс 3 дугаар эшлэлийн тийм ээ энэ агуулгуудыг ч гэсэн маш сайн ойлгохыг бодоорой. 자, 우리는 하나님을 경외하는 교회인지 정말 하나님을 경외하는 교회인지 이 환난 가운데서 드러나게 됩니다. Бид нар үнэхээр эзнээс эмээдэг чуулган мөн үү биш үү гэдэг нь болохоор одоо шиг гал мэдчтэй тэр асуудал сорилтууд ирэх үед аяанда ялгараад ирнэ. 우리가 하나님의 교회를 하나님을 경외하는 교회, 하나님을 진심으로 경외하는 교회로 잘 세워 나가시면 오히려 환난 가운데 더욱 빛을 발하게 됩니다. Бид нар ялангуяа чихнээс эзнийг хүндэлж эзнээс эмээдэг бүр тэг бүх ямар ч эзнийг хүндэлж эзнээс эмээдэг ийм чуулган болоод ирэх үед энэ нь ч гэсэндээ зовлон болон сорилт тунд яг тэр чигээр байж л ах болно. 자, 그러면 오바댜 19절을 말씀드리겠습니다. За одоо 이제 Обадия 19 рүү очие. 네. 이 구절은 하나님의 언약 백성들이 과거에 그들이 거주하던 가나안 땅뿐만 아니라 에돔과 주변의 땅까지도 하나님이 소유하게 하신다는 것입니다. За тэгээ энэ дараа хэсэг арах юм бол гарсан тийм ээ. Эзэн тэднийг одоо нутгийг нь өөр хүмүүст өгөхөөс гадна тэр өөр хүмүүс нь тэр хавийн газрыг ч гэсэн эзэмшнэ гэж хэлж байна. 예, 과거 그들이 가나안 땅을 기업으로 받았던 것처럼 동일하게 본문에도 약속의 땅들을 하나님의 은혜 가운데 기업으로 받을 것이라고 합니다. За тэд нар эзний ард түмэн ялангуяа
урд нь Канаан газрыг эзэн амласныхаа дагуу тэднэрт хийсгчлэн өгчээсэнчлэн энэ удаа ч гэсэндээ мөн амласан газруудынхаа дагуу өгнө гэж хэлсэн. Өөрийнхөө ард түмэнд бас 네. 환란 가운데 오히려 하나님은 이 하나님의 교회들이 더 복음을 잘 전파해서 오히려 많은 사람들을 구원시킨다는 거예요. 더 많은 사람들을 이 복음으로 정복한다는 것입니다. за тэгээ энэ юу гэж боддог гэхээр тэр газрыг өгнө гэдэг нь эзний ард түмэн дээр тэг түмнэр олон хүмүүс өдөр ирэх болно гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нөгөө нэг сайн мэдээ тараах гэдэг шиг тийм энэ сайн мэдээ тараагдаж олон хүмүүс нэмэлтээр нааш ирэх болно гэж хэлж байна. 그 이방의 여러 지역을 하나님이 이렇게 기업으로 주신다는 것은 영적으로 말한다면 복음을 전해서 그들을 다 주님 앞으로 돌아오게 한다는 것입니다. За тийм дээр харах юм бол олон одоо ялангуяа сүнслэг зүйлээр харахад ч гэсэндээ эзэн олон хүмүүст өдрөө авралыг тунхаглаж тэдгээр хүмүүс авралыг аваад эзнэрөөс ирнэ гэдэг хэлж өгч. 그러니까 하나님이 함께하는 그런 교회는 그 영적인 영역을 더 넓혀 주신다는 겁니다. Тэгээ бурхан хамт байдаг чуулган дээр юу гэсэн үг вэ? Бурхан хамт байдаг чуулганы илүү сүнслэг эрх мэдэл, тэгээ сүнслэг талбаруудыг илүү өргөсөж өгнө гэсэн. 여러분 오히려 환란 가운데서 그 영적인 영역이 더 넓어지고 더 확장되는 것입니다. Тэгээ бид нэр сүнслэг одоо утгаар нь хүлээж авах юм бол бидний сүнслэг талбарууд гэсэн илүү өргөн болох боломжтой гэдэг хэлж. 자, 20절 한번 읽어보세요. За 20 дугаар ишлэгийг харъя. Халаад байгаа Израилийн хөвгүүдийн цөлөг төгсөд нь Зарифат хүртэлх нутгийг эзэмших бөгөөд Сефарадад буюу Иерусалимийн цөлөг төгсөд нь Негевийн хотуудыг эзэмших болно. 자, 20절도 그 땅을 하나님이 얻게 해주신다는 거예요. За энэ дээр 20 дээр гэсэн бас ялгаа авах бурхан газрыг ингээ өвлүүлэх болно гэж хэлж байгаа тийм. 이것은 실제적으로 물리적으로 그 땅을 하나님이 주시는 것도 포함이 됩니다. За энэ дээр болохоор нэмэлтээр бурхан газар өгсөн талаар ч гэсэн бас хэлж байгаа тийм ээ. 예, 하나님이 택한 백성들이 땅을 차지하게 하신다는 거예요. Тэгээ бурханы ард түмэн эзнээс өгөгдсөн тэр газрыг эзэмших болно гэж хэлж байна. 이것은 역사적으로 바벨론으로 포로로 끌려갔던 그 이스라엘 백성들이 자손들이 바벨론에서 해방을 받아가지고 다시 예루살렘으로 돌아와서 그 땅을 차지하신다는 거예요. За энэ болохоор урд нь одоо Израилийн ард түмэнтэй Вавилон руу цөлөгдөд явж байсан шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ буцаага тэд нар яг үлэр цөлгөөс ирэх үед нь дахин тэднэр дээр газар дээр эзэмших болно гэдгийг ингэ хэлж өгч байгаа шүү. 그러니까 남유다 백성들이 하나님의 징벌로 말미암아 포로로 끌려갈지라도 낙심하지 말라는 거예요. Тэгээ тийм учраас Бурхны ард түмэн тийм Бурхнаар сонгогдсон хүмүүс магадгүй нэгэн үед одоо Вавилон руу цөлөгдөж байгаа юм шиг тэгэж явах үе байх боломжтой. Тэгсэн ч гэсэндээ бүрэн орхигдно гэж битгий агаарэ гэж хэлсэн. 아멘. 그 환난 받는 곳에서 그 이방 나라에서 환난 받고 있을지라도 하나님의 때가 되면 반드시 그들을 다시 구원해서 예루살렘으로 돌아오게 하신다는 거예요. Одоо хичнээн одоо юу гэдгийг махбодороо зовлон эдлээ тий асуудалтай байгаа боолцогдож байгаа юм шиг боловч эзэн бурхан цаг нь тулахад заавал тэднийг одоо тий чөлөөлж өгнө гэж хэлсэн. 그리고 다시 회복시켜서 땅을 기업으로 주시고 더 넓은 땅을 기업으로 주신다는 거예요. Тэгээ бүр эдгээхдээ газрыг хүртэл өгнө. Гэхдээ тэр өгсөн газар нь өмнөхөөсөө илүү өргөн уудан байх болно гэж хэлсэн. 이 구절은 영적인 해석이 필요합니다. 영적인 뜻은 신약 시대에 예수 그리스도의 복음으로 모든 이방 나라를 정복한다는 것입니다. За энийг бид нар бас нөгөө талаас нь илүү сүнслэг талаас нь хүлээж авч үзье гэх юм бол шинэ гэрээн дээр
Тэгээ эзэн өөрийн ард түмэн рүүгээ ирээд өөрийн ард түмний чөлөөлөл зогсохгүй тэр чөлөөлөлт нь илүү одоо өргөн уудан байх гэдэг нь илүү олон хариу үндэслэлүүд гэсэндээ тэр авралын чөлөөлөлтүүд нь бас хүргэгдэх болно гэсэн утгатай хэлж байна. 이 복음으로 이방 나라를 정복한다는 것은 바로 복음을 전해서 그 믿는 자들로 하여금 구원을 받게 한다는 거예요. Тэгээ энэ одоо хариу үндэслэлүүдийг эзлэнэ гэдэг нь болохоор чинь юу гэсэн утгатай гэж хэлэхээр сайн мэдээгээр тэгээ сайн мэдээгээр олон хүмүүсийг гээд одоо байлдан дагуулах болно гэсэн юм агуулга хэлж байгаа. 그래서 믿는 하나님의 언약 백성들을 하나님께로 인도한다는 겁니다. Тэгснээрээ эзэн итгэдэг эзэн өөрийнхөө хүмүүсийг өөрлөгөө удирдах болно гэж хэлж байна. 이것이 바로 복음을 가지고 우리가 이방 나라를 정복하는 거예요. За тэгэхээр энэ болохоор бас одоо ч гэсэндээ бид нэр ялгаа авахгүй эзэн сайн мэдээг бариад дэлхийд даяардаг сайн мэдээний аялал хийдэг те тэрийг бас хэлж байна. 여러분 진정한 정복은 복음의 능력을 가지고 택한 백성들을 구원하는 것입니다. Жинхэнэ одоо нэг одоо илгээлт те жинхэнэ тэр одоо ерөөл гэдэг зүйл нь юу гэхээр эзэн өөрийнхөө хүмүүсээр дамжуулаад өөрийнхөө үгийг ингээ олон хүмүүст тунхаглуулдаг. 멸망받는 데서 그들을 구원해내는 거예요. За сүрч байгаа газруудаас тэднийг хаварна гэсэн утгатай. 죄와 사망의 권세에서 그들을 구원해내는 것입니다. Тэгээ тэр нь сүрч байгаа газар юу гэж хэлэхээр гин болон одоо өвхлийн харанхуй хүндий гэдэг шиг тэрийг хэлж байна. 자, 이것이 복음의 능력입니다. Энэ бол одоо сайн мэдээний хүч гэж ойлгож байна. 이 복음은 그 능력이라는 것은 다이나마이트, 이 다이나마이트라는 말이 이 폭탄인데 이 복음의 능력 여기에서 유래된 말입니다. Одоо бид нэр ингэж үзэн хичнээн нөлөөтэй байх вэ гэхээр одоо бөмбөг дэлбэрч байгаа юм шиг гэж байна. Тэгээ бөмбөг дэлбэрхэл динамик гэж хэлдэг. Одоо бөмбөг гэж ярьдаг тийм ээ. Тесрэх бөмбөг. Тэгээ тесрэх бөмбөг гэдэг нь болохоор чинь юунаас гаралтай гэхээр сайн мэдээ дэлгэрүүлэлт гэдэг үнээс гаралтай байдаг. 이 복음에는 능력이 있습니다. Сайн мэдээд хүч байгаа. 그 모든 죄악의 도성을 정복하는 강력한 능력이 이 복음에 있는 것입니다. За тэгэхээр бүх зүйл дээр тэ одоо нөлөөлөх хэмжээний тэр хүч нь одоо тэр юунд сайн мэдээнд байгаа гэсэн утгатай байгаачлан одоо бөмбөнд ч гэсэн бас байгаатай адилхан гэсэн. 그 죄를 정복하는 거, 이 죄를 정복하고 죄를 멸하는 거, 이것이 진정한 정복입니다. За тэгээ бас гмийг одоо эзэлж гмийг хүчгүй болгооч тэ одоо гмийг эзэлж байгаа энэ эзлэлт нь бол жинхэнэ эзэлт болдог гэсэн. 그래서 이 복음이 들어가는 곳마다 그 죄악을 정복하고 죄와 사망의 권세를 다 정복해내는 겁니다. Тэр утгаараа тэгэхээр сайн мэдээ орсон газар бол бүр дээр яадаг гэхээр үхэл болон харанхуй сүдрүүд тэ бууны хүчнүүд ингээ хүлэгдчихэдэг. 그래서 하나님 나라가 확장이 되는 거예요. Эснэрээ Бурхны хаанчлалт хэлж идэг. 이것이 진정한 정복이라고 할 수 있습니다. За тэгэхээр энийг бол бид нар жинхэнэ утгаараа одоо зөв эзлэлт гэж хэлж болно. 자, 21절. За 21-р эшлэлийг харъя. Аврагч нар Исавийн уулыг шүүхээр Сион уулууд өгсөж хаанчлал эзнэх болно. Амен. 구원받은 자들이 시온산에 올라와서 에서의 산을 심판한다고 했습니다. За тэгэхээр аврал авсан хүмүүс Сион уул руу өгсөж тэ эзний хаанчлал ирэх болно гэсэн тэ. 자, 이 구절은 오바다의 마지막 결론 부분입니다. За энэ агуулга болохоор ялангуяа 21-р эшлэл болохоор чинь Обадия номны ерөнхийдөө эцсийн дүгнэлт гэж хэлж болдог. 이 하나님의 언약 백성들이 이 바벨론 포로에서 돌아와서 땅을 회복하고 그 믿음을 회복하는 거예요. Бурхны ард түмэн Бавилоны одоо цөлөөдлөөс тэ буцаж ирээд газарнч тэр итгэлэнч тэр дахин сэргэлт эдгэх болно гэдэг хэлж өгсөн. 그리고 원수들을 다 심판하는 것입니다. Харин тэдний эсрэг байсан дайснуудыг болохоор заавал тэр өдөр шийтгэл төрнэ гэж хэлсэн. 그래서 에돔 그 대적했던 에돔과 그 주변의 모든 이방 나라 땅을 차지한다는 것입니다. За тийм дээр хамт Эдом болон тэ бусад бүхий л одоо муу бүхий л буруу үндэстнүүд буюу тэ
эзний сонголтыг аваагүй энэ үндэстнүүдийн газруудыг ч гэсэндээ эзний өмнөс захирах болно гэж хэлсэн. 이 구절은 신약 시대에 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 복음을 가지고 모든 이방 나라에 흩어진 하나님의 백성들을 하나님께 인도한다는 것입니다. За тэгэхээр зөвхөн одоо тэнцээ байгаа төдийгүй бүх дэлхийгээр тархсан бүхий л одоо өөрийн хүмүүсийг эзэн удирдах хаанчлах болно гэж хэлж гисэн тийм. 그리고 성도들은 예수 그리스도께서 재림하실 때에 그리스도와 함께 이 세상 나라를 완전히 정복하는 것입니다. За тэгээ хожим харин яг гэхээр энд Иесус итгэж байгаа итгэгч нар тийм эзний өдрийг ирэх үед бүх хүмүүсийг бас хаанчлах болно гэж хэлж байна. 여러분 예수님이 재림하면은 예수님과 함께 모든 성도들은 왕노릇하게 됩니다. Тэгээ эзэн Иесус дахин ирэх үед түүнийг одоо гэсэн гэдэг хүлээж байгаа хүмүүс түүнтэй хамт хаанчлах болно. 그때는 이 세상 모든 권세, 이 세상의 모든 권세와 능력을 완전히 물리적으로 또 영적으로 완전히 정복하는 것입니다. Харин тэгэж эзнийг ирэх үед эзлэх үед яг үгээр тэр нь бүх улс даяар байх болно гэдэг хэлж өгч байна. 그래서 이 세상 나라가 그리스도의 나라로 완전히 세워지는 것입니다. Тэгэхээр нэг талдаа энэ дэлхийн бүх улсууд тий Христийн гэдэг нэр дор ингээд цуглах болно гэсэн үг. 그때 성도들은 그리스도와 함께 심판자가 되는 것입니다. Тэгэхээр харин тэр үед бас яг үгээр итгэгч нар эзэн шүүхийн судалд суух үед итгэгч нар ч гэсэн адилхан тэр судалд суух болно хүмүүсийг шүүхээр. 그래서 여기 본문에 나오는 에서의 산은 이 세상 나라를 대표하는 것입니다. Одоо энэ агуулга дээр очиж Исавын уул гэдэг зүйл болохоор чинь энэ дэлхийг хэлж байгаа гэсэн үг шүү дээ. 자, 이 세상의 모든 세력들은 그리스도께서 재림하실 때 완전히 정복을 당한다는 거예요. Энэ дэлхийн бүх хүчүүд эзэн Иесусыг дахин ирэх үед бүгд ингээд сүрх болно. 성도가 예수님 재림 때까지는 환난을 당하고 핍박을 당하지만 예수님이 재림하실 때 부활하게 되고 그리스도와 함께 이 세상 나라를 완전히 정복하게 된다는 거예요. Тэгээд эзэнд итгэгч нар харин яг үгээр эзний дахин ирэх үед бүгдээр энэ дэлхийг хамтдаа хаанчлах болно гэж хэлсэн, тий? Шинчлэгдэнэ гэж хэлсэн. 그러므로 그리스도와 함께 최후의 승리를 얻게 된다는 것입니다. Тэр эзэнтэй хамт нэг утгаараа хамгийн эцсийн дүндээ тэдэнд ялалтыг байгуулах болно гэж хэлж байна. 아멘. 우리 모두가 예수님 재림 시에 부활해서 최후의 승리자가 되는 것입니다. Тэгээд бид нэр бүгдээрээ тий эзэн Иесус дахин ирэх үед магадгүй тэр үед нойрсон байхыг үгүйсэхгүй гэхдээ тэгэхэд тэгсэн чигсэндээ дахин амьлаад хамтдаа ялагч гэдэг нэр зөөх болно гэсэн. 아멘. 그래서 우리 교회의 최대의 소망은 예수 그리스도의 재림과 성도들의 부활입니다. Тэгээд тийм учраас чуулган дээр хамгийн чухал тунгаалагдах ёстой зүйл нь юу юм гэхээр одоо эзэн Иесус дахин ирэлт болон итгэгч нар болон бүх хүмүүс нойрсон ч гэсэн дахин амьлах тий дахин сэрэх гэдэг энэ зүйлийг бид дамжуулах хэрэгтэй. 여러분 이 세상 나라는 아무리 발전하고 뭐 이렇게 세력이 강해져도 결국은 예수님 재림 시에 또 성도들이 부활할 때 완전히 정복을 당하고 그때는 이 세상 나라가 그리스도의 나라로 완전히 세워지는 겁니다. За тийм мэдээч хэрэг бид нэр тий одоо ингээ харах үед болохгүй зүйлүүд ихтэй юм шиг тий ингэж харагдаж магадгүй. Гэхдээ эцсийн өдөр гэж заавал байгааг санах хэрэгтэй. Тэр өдрөө ирэх үед эзэн тий өөрийнхөө хүчин дор захируулах хэвээр бүх зүйлийг өөртөө авах болно. Бас тэр өдрийг хүртэл захирч исэн тий ямар нэгэн байдлаараа дарж исэн тэр хүчүүд бүгд одоо устгагдах болно гэдэг бид дахин санах хэрэгтэй. 우리는 이 최대의 소망, 우리 교회의 최대의 소망, 예수님의 재림과 성도의 부활입니다. Тэгээд бидний одоо ялангуяа Христ сэтгэлт хүмүүсийн хамгийн том найдвар нь юу гэхээр эзний ирэлт болон итгэгч нарын амьлалт байх болно. 자, 우리 이 소망을 가지고 이 확신을 가지고 우리가 환난 가운데서도 믿음을 잘 지켜서 하나님을 영화롭게 하는 우리 모든 일꾼들이 되시길 바랍니다.
Амен. За та нар маань ч гэсэндээ тэгээ энэ одоо найдвар дотор тэгээ өдөр болгон өдөр болгон амлалтын найдвар болон эзний дахин ирэлтийн найдвар дотор бүх зүйлээ зориулсан итгэгч нар байх болтугай гэж өрөөж байна. 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Эзэн минь таньд талархъя. 우리 예수 믿는 성도들과 또 하나님의 일꾼들과 교회들이 예수님의 재림과 이 부활의 소망을 확실하게 갖고 하나님을 섬기게 해주시옵소서. Эзэн минь таны хүмүүсийг, таны чуулганыг, тэгээ танаар агуулсан, таны сонгогдсон бүх хүмүүс нь эзэн Есүсийн дахин ирэлт болон түүний энэ өдөр илчлэгдэх илчлэлтүүд эдгээр зүйлсүүдээр найдвараа тавьж амьд найдвартай байхадаа тусалж өгөөсэй. 우리가 이 세상에 사는 동안에는 여러 가지 환난 가운데, 시련 가운데 어려움을 당하지만 예수님이 재림하시고 우리 성도들이 부활할 때 최후의 승리를 갖게 되는 것을 반드시 확신을 갖게 해주시옵소서. Эзэн минь энэ дэлхий дээр алхаж байгаа итгэгч нэг бүр эзний өдөр байгааг санан түүгээд хүчрэгжих өдөр ирнэ гэдгийг итгэхтэй үргэлж итгэлээ нодлээс зуурч найдвартайгаар амьдрахад тусалж өгөөч. 우리가 그때까지 믿음에 굳게 서서 하나님의 복음으로 하나님의 택한 백성들을 주님 앞으로 인도하는 이 구원 운동에 더욱 충성되게 해 주시옵소서. Эзэн минь бид нэр хүн нэг бүр эцсийн өдрүүдийг санахдаа таны авралыг үйлсэд ч гэсэн зөрөгтэйгээр оролцоход тусалж өгөөч. Ялангуяа авралын үйлс нь заавал байх ёстой гэдгийг санахад тусалж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирмуулаа. 아멘. Амен.